Patal fatu le nei sa tofi se whapoponga o telefo le radio Samoa mai Australia. O le tamaita i whaipule o Lydia Thorpe o whamalolo le tu mau mai Parliament o Australia mo aso o tutoi o le tausanga nei i le mai o sa la pasanga inga ma le tamaita i o Pauline Hanson i le senate le basa nei. Whaipule mai le Labour so whaatasi maisi na palota umai na ia whamalolo le tu mau Thorpe pa mai sa ia tau ai pepa i tutono le Parliament ina ua whaiwhai te tele se mata upu sa talanoina. O le taitai o le mano i le senate o Penny Wong na ia whaatu le lafo e whaamalo ai Thorpe ma pasi ai roa e whasu rono palo tai le sepultasi. O le whamtalanga Wong wa maafona whaamalo o no whamtalanga le talawhea ngai ma inisi teimi o whamtalanga fia malosi e whaia i isi whaipule. E le o iei se whamtalanga le atama e tai o liputia wa whaia e whaatau le whai unga wa whaia i a teia. Na amatan ta upe pe ona riputia na watua ia le whaipule o Fatima Payman, Pauline Hanson i le whaidonga lanu, ina ua wha o pe ona Fisiringia Hanson, le anga wa o Payman e sau wha ia i le Parliament, sa soifuane ia le atamai tai whaipule i Afghanistan, ma mauolo na Citizenship Australia ina ua malanga mai i le lua afe ma le tolu. Sa whaatu i le senate i le Labour i le lua afe lua spururua, ai wha maea ma wha mamai i se taimiere i mamao, ma whai ei loa lana pāti wa wha ingoa o le Australia Boys. Wa wha maonia na whasio tangata pa iwalea o le ri leo lea sa ia wha o ngāle Taser i si tina matua o Clare Nowland ina wanga i atu se mata upu na mana o mia nei le whasosoania leo. O le ri leo sinia Christian James Samuel White na tuina i eile wha iunga na pasenga o wha msinonga i le basa nei wha maoni ai le whasio tangata pa iwalea. Sa munimuni ta iei telefou le amatanga mai o na mata upu le nei na ua e o lawa ina ua maliu siti nā matua munimuni ane o na o manuanga mai lea mata upu ina ua pa uma a fialo na ulu. Lo whai ngā ruenga pēr le malo i le te minei peitai ua whai lo mai ua whai nei lo ilonga o lana ngā ruenga ina ua wha matu mai le whai unga na wha msinonga. O le so fuafua e lau inai lo nei unga lo na wha salanga i le wha msinonga. Wa moria leo sa tama e taina tau mawhai le lemo ta mai te to lua po te nei te to lua i le tu i sau te sisi fōsini le tau sanga na te nei. Whai mai le 9 News o le masino se te mo le tau sanga taruai na wala o nei le whesosoni whapawame le whai tu o Liverpool a mawai se tama e tai ua pa uane mai le ana lau papa o le Lighthorse Bridge na whai e tong fitinga ma ave atuai le whrama i se tūranga tinga ina. La wauri lao le so lavalea na wala awa nei fo i ma se fesosoa ni le Georges River ina ua mawane li pote ni teineti se to lua o lo i le vai. Pailua nei leo teineti to lua e fitu ma le valu tausanga na lave ina mai le vai e se tasi na ilo ane ila ua ia ma ave ilo i le whalemai. O le lipoti le tamai o lea whalavelave o ta ua Ioana Nafi le tai ao na te ai i tua mai le whalemai le tamai tai leana pa uane mai le ana lau papa ma mōdi ai loe leo i le tau mawhai e whasioti stangata e ala i le mo le vai. Tau aina le ripoti e leo na tongi ai e lea tamai tai te nei te to urua i le vai tafe i malo o te ena lana tala i tua aina tūra i le whaamsinonga i le asona Nafi. O tangata i se tasi taulanga i leitu i mātua Perth, ua whautua ina e a ngai SMI, ina ua whaiwhai te tele le mū i se tonga vau i lea wha tu ua manunu ai fui mua to lua, ma wa ai ai male asu ua aluane i lea wha tu. O le taulanga o Cervantes, e tu samare lua selau kilomita i le mātua le Ayu Shire of Dandaragan, ua lapta ia nei, ma ua whai mai le fui mua lua aso le awhilea, ma ua awhi le tonga vau a ua wha asolo atu i no fuanga o iei community. Whai mai le fui mu a o iei le taimi ua wala awa iei i le community ina ia anga i ese ia molo lato saunga le mu. Wa iei se no fuanga evacuation center wa whai iei Jurian Bay e mapu iei le tōtele. I sini wa whautua ina tangata i tūranga aua oa le tau i le so i le mai au se aso bevela tele ana nafi wha asoro mai i le pōn pō. Talamuli o se tase polo ke tianga i sao ia i lātou e leini whale na no fuai, homeless, e fōringa ua whea ngai mani whaatuai a lātou tau mawhainga, ma uaria e aile mau whesiri pē mafuai se a. O le whalapaptonga le slip bus na amataina le rifai pisinisi mai merepone o Simon Rowe i le lua pesa puru ono, ina ua mauane se vai ngā tupe se lau luas puru afe mai se sairi ngā se leni sa whaia, whao ngā ai pasi tuai e a vea mani no fuanga e momoe ai le pōtanga te leini mea no fuai.
na amata le whataitainga o rea whainga i merepone, ma sa tūlanga le lei, i te tono le ono masina ua o le 2 tangata wa iei no fuanga i momoe ai le pō. Manatu ai roma le pūlenga e wha awau poloketi le tunu atoa, pe sosoan i ai manisi charities, pe i tai wa iei se wha le tonu ua lipatia, o le e o lava i le tūlanga tautupe, ia ma wha le tonu i pasi. Pai maire i whai pisinisi, o le au nanga e whaalangolango i fōa i mei tangata lau tele, ma ua iei fōi whaafita au le pe o na le whai titia o le au whai o volunteers, po i la tau e ngāru e fua, ia ma le tupe e whaatino ai i a polo keti. Tala ia le video Samoa, mo lau whaafo mai le nei au au le stofi, manuia ngāruenga o whenga iai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. Masala ua e vaai I fale fō mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O te whiwhia lava e whaatalofa, maufalofa ia te oe le nei fo ia wauli. Ua tātou waunia mai o le aso tofi le nei o le whaatawhiti, ia mo le tele fo i o ngā ruenga. Sa whia ngai ai mai I tātou mai lava le aso ngafua, se I o mai I le nei fo I au wauli. O le aso lua se fulma le valu o le masino Novema. Ia ua tātou whaitau I le toi tolu aso. Ia ona tātou wo o lea. Matu lau ele, ia matu vai tu fo I le masina. O aso fia o le kirisi masi ma le tausanga fau. Ma lola soi fo manuia ma le langi mafa mo moe sa manuia le nei tai ao. I le ala uso le atunu uma le nganga e fo I o le la. Ia o I latou I ngā ruenga, latou fo I e whiangai. Ia matu te mawhaiva wha aloto I fale. Ia e mau se fo I. Ia o I lātou o le au tāwha whao vale marau ki ke pasi. Ngā ruenga u mā mea nā. Tātou whi loa I le lofa ma le anga le lei o le atua. Tei mai lo tau soifua ma se mālosi o le au o una nei. Ia le ngata fo le nā o whi loa I lu mo le nu, ua le o tua o le nu. Whi loa I fo I pu e o manu, a le o pu e o mala. Whi le atua me silsili wa I e wha tafa ai I ao vale.
Ia ma wha moe fo I le pea ulanga vale. Ia o tai mai I tā ua, tā te whenua I lumo le tua. E wha ngai na fo I o upenga ta wha ilangi ia ma teknolosi wha nei o na pō. Mwhai e una e wawai mai mo wawai atu fo I ha te oe. Ia ma walunga pere vi inga le tua. Ma malu fo I wha le malo. Ia te nane fo I mamalu. Wha le atu nuu e le ngafa tauli maina. Manatu wa mai ona tō so tō matu pala ma fola le whala o Samoa I le tai awa le la. E le pola kalame le sunga le riawa. O te vai meni malona fo I au waa. Ia. O le na. Tātou te wholau ai le nā. Tā lolo pa ia. Masani o le atu nuu. I lima o whale o polu tutofi. A wā o le lātou whatu a inga tausi le nā. O le vāta ngata ma le vāta puia. Ma le vā whēaloaloai. Ia ai mō tātou sangisangi whiwhia I le nei fo ia o uli o le whaatawhiti o ngā luenga. Ia ona o mea sirisiri wa whaia le tua mo oe mao. Ia ila le tua. Whaapfo I pēr le vi inga I lana whio. Ona o ia whaamunianga maawa noa le lei o lo tātou moa. Whaia ele tautua ai e iuli mai I tua ina ai. Ia mausua I lau pese. Ia whatalofa I ta mamtina mātua o le tunu. Nei tua asinisina. Ia maua mai a tātou whaasalaunga. Ia ma tatalo fo I mo tātou Faiva mga luenga. O lo o whianga iai. Ia mese lava o tau ta mamtina mātua. Au te whia whaatalofa whaapitoa lava. I le tai au le nei. Ia pole au ouli fo I le nei. I le tina matua ia Oriana Seumanu Tafa. I nā le bitanu o Mangry Bridge. Ia whapena fo I le tua whawhine ia oli. Wa loloa anso. Ia ele o toi mafuta ma whiloa I te leo tausanga I Samoa. Ngā luenga sa ngā luai. Ia whapena fo I le sunga ia Sua Peter Schuster. Ai o whaafunga mai no la maunta I le pitanu o Ellerslie. Ia, aroli le soifo manuia. Ia, te le I loa ua anga I mai. Ia, ma malolo retire mai I New Zealand nei. Nā fu I tamari I longa I lona vai tau. I le tau wha mau popoina. O le nakapi Samoa e maise. Sa vea I fo I mawhaia onga le tātou au. O le manu Samoa I le tele o tausanga ua tunai. Le mwhaila na whaangaloina. Ia fo I ngā luenga le lei. Ia mare ia fo I tautua I le atunu. Mai se lava le tātou au lo kapi. I kalo whai. Oi fo le kule uoso whafose I lo kere mere. Watalo fo ia te oe I le nganga I fo o Faiva. Ia maua nga ia tu fo e koloki le card. Ia pe sign out fo I. Ia manga ia tu lo le tavale po le pasi. Ia po le train. Ia po le alava. E te toe malanga ai I le tau fale. Lungo le au o la tele I le tau tene le au ave tavale, au ave pasi, au ave loli. Ia ave o le alava, au le train. Ia e whapena fo I tatu a valele. Oa, ka kuke whamanguia I le au ave ia. E ngalo ia I tātou le mea no whata ua le tunu. A le atua. Ua tui nā tuai le fo I anga vaa whapitoa. Ia I la tau pailate ma kapeteni e whafoina. Ia va lele I le vate tea. Awa e le I se poto. E te nofo I le teimine nei e moe fole ata. Ua e tau nuu I sa munda. Ia po o Hawaii, po Australia. Ia po folo sisi lava fo I no whanga o New Zealand nei. Whatalofa ia te oepe a Faiva to a e to ai tau nuu mai I lau whanua me ele o Aotearoa nei tau wala mai I le whai tutoa o Aukilani malona malai valele. Ia, malona malanga manuia, mano fo I ia le lato I le tai, le lato I le ea, le lato I le ala. E lau malo whapitoa I le nei fo I awa uli, e se teimi mafuta mai I le fionga I le ali I Minster. O ngā luenga te tele, whala ua inga I lungo le ala tele, ia po le lau ele fo I. Ia maise o le wa aia le lei o tātou wafu,
ia fa pe fo ia tato malai valele mala ole matanga wenga lava le dei ia o fa pe na ona va ai le sapalai o le tise i le atunu atoa ia fa tasi fo i mare suavai ina ia le leile sa suavai tau mafa ia mafa pe na fo i maungi koe pe so o le kise ia se ia fio mai le fio ngare Winston honorable minister le fionga ia olo le ia taua a foa a fiti va ai i se teimi ele o toe mamau. Nā mai lo waso ma le niktai au, ia, wha mo moe sa le lei, mo manuia me uma. Wha ta lo fai tu e whao le lalolangi ma le kilope, o lo wha fonga mai ai i o tātou tangata. Pa ia mawalunga o Samoa ua lātou fili. Malanga i whafo, ia manuno whai, mawhai ia tunuu o lātou a inga, ua atina e ai a inga, ia whapena fhoi na ia lātou lava pisinisi, ia whapea fhoi ma ngāruru e ai, ia matautu hai. Whatalo whapitoa lava, e lewa senga o whawhenga inga taulangi, o whea le whata whai taulanga o lo e ngalue puna ua iai, ia ma e aswaswaile i puwai o le ola, ona o le whanau, whaleanga ma le whanau whawina o tangata. Male auanga sala e ila wari i e, male maisia wari i a. Ere afi ere misika. Ai whatalo whapitoa, ua whea lo tātou no whanga rei, mo to i aile laulau. Ina ua awhi mairi lana fionga re minsta, ina ua whina ngano malia i ai. Lei ataua. Ia pole sunga fwoi. E fionga ia olo. Fiti, lei ataua a fua ma ai. E awhi mai se i whai se tala. Ia le a fwoi. Sona whingalo i mea lo tutupu na tātou wa tunuu. O mea sa tau tutupu. Ia ma mea lena tutupu anafi. I waa ia lena wawa ia tua maa leia mai le mu. Whatalo whapitola nai lau fionga. Ia, ta lolo po ia i sā ma whainga. A lau fionga le tamara ma loma le minstao le kāpeneta a fio maia. I le ngā Gagaifo o Faiva. I le nei au auli o le whaatawhiti o ngā ruenga o le stofi ma lolo sa i fumanuia. Whatalo whatu le naua. Ma lo fo i le polau manuia nei aso. Ia. Ma lo fo le tauatai le mamalo tātou o tunu i whi au mga ruenga matiute. Ia e nei fo i aso ua taurata fo i teimi malolo. Ia whapena fo i na whatalo whatu mwha malo atu fo i le mfuofale po le tāpua i ngā Samoa i on tulang whalupe. Ia i so se tawhari nei laulangi o lo maua fo i ia le tā whatanoanga whafose i nei aso. Ia malolo se fo manguia. Ia malolo se fo manguia. A wala mele o te nei e lau o fionga re minsta. E te on call ma e te soifua e le mautau ave fo i le scout. Be prepared. I teimi uma au te wala au atuai. E se le tau. Wa lewa na fisi ma whaori lau tau. Ia a wafo i anniversary. I mata upu o lo o tūlai mai. O a mai lau fionga wal sili nā te amatai le soifua malolo ina. O lewa vai atu suru le tino. O lo o lale lei. Ia ma whapena fo i ona maa losi mai lau pupula. Ia mau fōringa lale lei, lawa e te ata ai lawe vea, ele tele o tangata iau. Ia, matu le whafonga po ele atunu una o taunu o mai loa i le vai ason tenei le aso lua. Ai ko ailo ma kulanga i le pawa, ia mea a makalongo koe wha mai le aso lua le aso. E ka mai le mai. Ia, e siri o leu wa mai au ngā ko nga fiking sio vai ai anga whakalikali ia ngā foi vai nga se i o walu wakula sua ngā paa foi de ia upo mai lola i o mea ia ai whafkai o lero whareri e mo i lava ingi ngā ruenga whapenge ia ai leia se Faiva asa ma se mau ia oa pe o le kalaku lea le atau ia palo foi o le vai ak foi ia o lo maulunga foi la o inga o masinga ma. Dia love tight. Ma lo fa. Ia tio ele ma kun fa fonga le atunu.
O te whaafitai, whaapitoa lawa foi. Ia no lewa noa sa ma whaasoa ai ia malou soa tau, ai mai se o le ua ave i ei lau whaatuatuanga. Ia na tau au malona tuamua ai wātu le taulangi i le tau wha afui. Tupai mausi manu. O mānei o le mātalanoanga. Ua pe o lawa koe kalakalangoa ai. I la lor Gagaifo i le mangiu le ilu mor kolisi o Samoa. Na o makakule lua whasoa. Ia, o whapei fuale i ngai o mga kuhoi e. Ia, ua o keiminga o ngai e ke poe kako o senga ka keimima kako au. Ia, ai prefect ia fui. Ia. Ia, pe o usa o Sa isa o fofo walu lau. Poe lau whale ma mea Pe o sa e tu le va fo le. O meo manu fe ai. Ia ai le male au kau ai ma le na vai tau ai o te whaftai o le whamrianga le tua. Ia male wala o wina o i tātou o uso ma whanau. I le fo i wala au le la uloa se e o le mauta se e mai ia fui i le matanga lu nga lau fiong ai o se e li poti po alua me valea ma me le anga i fai ia e sa o le dei na ia e Gagaifo e le roko le li i pa o ngā inga ko i o le o soifua ia ma se vai ia o wale kako kaupua i le atunu ie lava tātala no i lau whai ngā malanga. Mā lofo i le malanga manuia i lau whionga. O ele pōsa lilo e te sila fia fuafuanga fo i le tātou hainga whātuatua i le atua Samoa Watasi. Ia o le to ai tau nuu mai nei le afiafi ma whāle fo i le mauta o Samoa. A o lea wa e nofo ma e whaamuli mai lo tātou o tunu. Ne i ai se whaale tonu e tūlai mai. Tai pei fo i o le malanga le na malanga i le tātou ainga ai e nofo malau minsta ia fa pe fo i lau CEO i le telenga ia foi ai ngotolo merva e fa fetai sa ai ia lau fionga le minsta si ni o kabineta malau matanga luenga na apa ai ia le tato malo ai me se fo i si matanga luenga leo ma le au fui mo ma ilato o mo le saunga le mua le atunu. Sei sau noa i le tā ua le tele. O louto e nofo tasi mai lava. Ai tupu lo ma le whaalu la veleo. ia le atua ma le whaafongafonga le atunu ua unei e sau mai i ele ngā ka fo i le lo pule le ike Ie lava. alo i so se mea ia la ngonga i kingo le kulanga nga a whaia e solo mai lo koko i ko ngā mea ngā o le kālengi po o se me foi le o kanga kai valo ia o le mea ngā lengi o ingo o gof le ala o kengo fongo foi lava whapea ia o ngā foi sa i le kulanga ngā i le ngā foi whawhika uti ia whawhikai le alufa o le di i ua mai a ia au le sa ia ngei mo le whaingo whai unga me whapea Madi lawa. Yo foi da ua koe kai ai foi ma whengai ia ka ko ainga whako koe le ko sa mo kasi ka ko whamoi ia whai ia le foi sa koe ngof ia mo ke lo foi le ia ia foi mea whale kong ia e o foi dar kai mingi ia le foi koe ngof malo o ke ro la va de foi la koe ngof ai koe whale kong ai whai mai foi le mu le mai sa e pe o le ngai whawsiri le kai mingo makoa koe i Australia i se kala fo i wanga kai le kala ngoanga i malanga ai nei whea kua se kala ali ataua mari whawhongwhonga le atunu e mua lava o ngā abakula whawhtei tele lava i le komiti ma le mawhtanga Brisbane e le awhionga i atapuala ma le mamalu fo i ma le pa ia o le latu komiti ma le ainga whatutu e le atu Samoa tasi mai se fo i a le awhionga i le toina i ataua ana ia papena fo i le no fa fa inga ma
ia mamalu ato sa valaudia ifo matou ma te fai ainga fatasi ia o mole atu na nganga whaafitai o mako koe fo i mai mano mako nganga whaafitai ma le whaamleina ia i le tō whaafo i ma le whautautanga wae ma le anga le lei ia te au nei ia ma le fionga fo i le swimming star ia mau ia teina de fo ia nei whaurulunga i tō tōru sa matou anga ia tu se isa ili mai se pa mo ka ko sa mali la ia manuel fa mo ia manuel fa mo fa fitai yo le la ua ta dia tu nei ia le to o fanga pot mai o le ainga ka peneta ia ona fatino lola ia o le fa mo le ma a o la ua a mata ona ngalue ia le company fo to fai fa usanga nisi o me fa popo sa matu mana o ilunga vale ia ma o le lava lai tu di loa le unify unga unipo i ulai ia o mai ai ia le fo itu ai ngava te o le catamaran ia ma o ske mo le o sa use va fa pe ko o Pacifica i ulai pe o ko New Zealand Australia le fa nga ia i ko ngava ia ole aka ko o ye mali la pe ole kala ku ngai ne malanga save ese le tau fa fitai alanga na mua o malmalama e le autu o la auto malanga mana tu fo ina tatala loa e valo ia loa e se teimi o la auto malanga ai ma tilo i se isi to nga va o le va la le catamaran e taipe fo i le fo linga o le tulula fo le ilona fausanga tele o lona winga fo le imba e ai ma le vaenga em fo i o le fela wa i ta vale ma loli ma me fa pena la o fionga le minsta ia i le taimi nei le whatautonga o potu fo i le pase se taimi nei. A kusa mali tolu se lau ia le si tunga wai funga wharelua tolu ngai lunga ia le mea ea fioi ia le atunu. Ia matawale nga ia o lunga lai le pito i lunga lava ngai pe whaka lai o ngol tūlanga fo i e mana o mia lau tūrisi pe ka whao i maka solo. Ma whaalala. Ia whaalala lua se lau ia pase se mo kupu i ngā. Ma e fuala la ukala le fa ia kulau fa ingongo fo. Ia. Ia Afrika mai la kusa wa lima se lau le mea le e kaiminge. Ia e makua foka kua kumu e kele la vanga afio aku manga o ka oko. Ila lo le Ia. O le si lai ku le fonga fale lua i le ia le me o i ka vale wa fonga fale lua ia kulanga o me anga i ka vale. Ia. Le ala ua i ele mako suinga ave e se lola fonga fale lua o me nga ka vale a koe fau se si ngisi poku ma ngisi ngofoa mo malo la tunu. Ia. A o le kulanga ia le ku maulava 5 sulongo sulu ia ka vale po i apeta po. Ma lo fa ta ua tele o te fa na bo mo fa ai lo mai e la o fionga le tal no anga foi mo le ta fa soa il stasio Pol Calambe mo le ta no ava a le la ua tino mai ia mo le si be o te foi o lena e saunoa ele ia se si me o mo i tupe na ta pena lava so alo mo la na vaenga mo i la tau o lo va ia le wafu ma tātou vaa o la tau fo i whatupeina o le saolina. O le sautonu lava na mantua fo i ua tele a tātou tanga luenga tu ma oti fo i a tātou malo. Ma kua le sa whai de fuafuanga ngā whapena i ngā whai vai keiminga pe e wha corporation ai ia kako mka ngā luenga leo re IPC o wafu o mai walene. E nga ia kau ma whai se whaapisi ngisi. E le unga ia leo le tamau aingo Samoa. Le la whako a whakingo ngei i le vale o le pūlengo wafum tauranga. Ia, po le Samoa Port Authority. Ma le Shipping Corporation. O le alanga mga o mia e le shipping ia se lako nisi ko ila kova. Ia e aga i mai lore spa. Pape ia la vakulan mako kopele invest ko ia o kou. Avakule mako le va. Ia ai mesinga mako mea.
e na le ua whaakingo I le kūlanga I le keimi mua le ua whaakingo ia investments I le vao o SOEs ia. State-owned enterprises. State-owned enterprises. Ke nge e lua. Ia pe o le ua māngai ala le flow. Ua mako le koe o e moki whakaangisi le treasury. O le mka wengo kupe e ola ko su e mai pe lo mai kupe whaakingo I fufuanga ia. O lea lava lau o whaakingo lava I e kai pe fo I o le airport le fo sa Faiva penga. Pe o le fo ko a whaakula I mai ma whaakuku mai mea ia. E ngā o a ngai maka ko whai ngā mālo whaakingo kongu loa policy sia ma mafau whaunga ngā whaaku ai mea I o kako SOE. Ia, ma le tāua le nā. Ina ia fua mai ngā ruenga le SOE. Ma ia lātou se le ni e whaanga ngai. Lea taimi ma lea taimi e tu inatu le paketi le malo. Ia, mō lana whaso. Ai le ngata fo la le nā. E toe whaia I lava I lātou a lātou whai unga peila le mele o tau nu une I ai. Ile umai o le wā. Lea se umi o no whaatali ila o fionga le minister. E wha mai ai o na whawina vaianga whaopopo le wā ale nei ma toi tau nu o atu loe. Se I matua whaasusu ma whaapa ia I o tātou lau whanua ma o ngā ele ma o ngā sami. O le taimira le wa amata I a whengo ngā ruenga. A mai a ngā ruenga le ataua ma le whaafongafonga le atunu ue tasi le masina e whai trainings. E le ngatala I le au seila. O le au insinia, ia ma le au kapkengi, le au kapkengi la lea. O le kasia I le lua ia training sia po a onga ia I ko ngā bafo I lea. Ai pau le mea o leu ke maua mai I lau pōrenga. E ise tasi o alo Samoa o wherua I le paa lea, kapkengi le paa ko inga lea. I le vao kaliskeke ama I au kilangi muelingkong e le ala ia kanga ngai a ko ia se alo Samoa o lo nga luenga ia le foi la o kam fai a koe e sumai e nga ke fa o ia va ale o ka ko ia foi la la winsingia mai o le fa moi le ia ale o le fai ungo o yungi o se temio o you like o le o mai ko so le temia ko ale a taue ka we male kemi e anga I meile wha mai Australia o mai Samoa. Ia pe o le karakuna na, ia nga e su mai fo I le ngai Samoa ka ke o e fufui whaakasi. Ma di la, whawhitai tile a mo le walaulia, wale u whawhonga le tunu e walaulia alo, ia le taua. Whawhitai. Ala nofo mwhaatalitali, ia mo le ola ma le malo stato wo, avatula u whamalo ma le whawhitai, le ngata lo whionga le minister. A whapena fo I lau sui minsta po le minsta lango le to whaia mau pue mai. Ia, ona o le o te wawa I lau fo I ai ma mai tau le tūlanga lango te leo lau minsta, lau sui minsta I lau whionga. Ai maise, o le awa noa le leilea na o whaatala noi nai ia lau whaatumtumunga o lau matanga luenga le to whaia fui. Sa au mua I le nganga toa, le anga tele le au tau ai maa ma le au tau wha leanga ma tala e whea vea I lunga o penga ta whailangi a meise o televise ma le tio. O lo tau mai ai, wha pe o lo wha tamala. Wa lei ona pepe e afi ma tūlanga wha pena. Ai le mātala noanga ma le tau wha fuia na fipo le talinga fo ia tupai. Mau. O lo o so longa le lei me uma. E iai lava fo I mea e tutupu mai lea taimi ma lea taimi. Ai vave fo I ona toi papa I ai, I ana insinia mai lātou a poto wha pitoa. Ia ma toi fo I ai le wha whitauri. A le mele pepese ai nei, ia tu le epa malana vaenga. Ia, ua pe ma pongi sa ato le tunu o mo le vai aso. Fai mai o le fai konga ai pepe aku ia mea. A le ni me whapena o tula I mai o iei ni maliu po ni tangata ua tula I mai ai ni whai tafa pena. Ia sao noi o wa o lau woa, lau kama, lau ko inga re. Ia, e kua kupea ia sia uofa mole a rea taua.
fai e pea wa o le long yang me fai ia o pawanga o me nga ke fai o ka wai ma mai e ia fainga ia sa o le tanga nga o le tulanga pea o tal no at o nei lava nga wenga fa pene e lava ia tulanga fa fita u le o na fa i tete vo iai mai o le mele fou i tatu tunu tulanga la le o le papel fa nga le tu pea no foi atu nga kai mia ia sa nga le mu la le IPC wa le ia lu se fa nga pe sa ia so solo la le me kasi mai fia su causa o kai mine o le tele ia o le malu si o ma le sa le lu le fa nga o le kise nga o fa pena fo nga lu nga ka ko ka mau ai le la ku li lo ai ma ko le mele nga ia o la vai ma ku le mele na e fa malu lu fo malu le tunu a fai o ku langa nga e le mo fa nga fa ka o fiola ma ko o sing e fa se me e amba o le ku langa fo ile wa umo le malu se le transform le piko ia su ia e le mo fa ia langa fa se nga nga pe ale ka pe a ko le pa o e fa ni nga lu nga pena ia aku lai mai fo ila ngi me fo ile wa pe ke wa mo ai se si pe mali wa se si ia o telefone ka moni le lola por le afai ngo fo aku ia wa ke le kala a fa ia ku fo i me fa inga ia wa ke le fo ka dia tau o ke le ka ngo ko pole ko na kala ia ma di la kingo la ma ko nga luenga ile me o ia i ma ia le ia ai mai se ia malu pui ale o fainga ia se sila la ila o fiong o le lava e so solo la umatanga luenga le na ta ua nei na fiele ele fionga i le pursili wa umo na fata tia la auto 4-year plan po le lava la le vivesi ma le pisa o tangata le lava e muri tai sa o foi atu i tala tu le pa ai ata eve mai ele ati se pure i tala to ina le matou te muri ma le minsta o umo fata tia le matou plan mo le fatou sanga ia o vanga uma na o le poloketi o lo o hanga ia mai le whapea o le misi ai manai me fo ia nai fa le tonu le taimi me le taimi a lo mulmuli tai e pe le ala na o lo fifia le matal noanga male uso ma atu ona taulangi le aso na le si vaenga e le o tala no mai tu le epa ma fa fetai i le sila la i fale fa tali ai pasese ma le matango fio tutonu e fai o i sa le longa a ua fa pena fo i le wafu i le motele sa la fai ma o te whaftai e tu fo i lau fionga mana o matanga ruenga. A me se fo i le tō whāso alo, ia ma le vainga o tātou waa. Ua o si tia le māua lunga, o le tūlanga ua o iai, e loa ai, tau te popole māmana ia o tātou tangata whetā loloa i le vālea. E o atu e tau nu u le lei, e mā lū, leanga o e vevela tātou, air condition, o no fōa wha malu me umwha pena, o lo ua nganga whaftai le nā. A o le pisa mai ame, ioi. Se i sao noa i le tūlanga o si māua lunga o nei au o nanga o lo whatino. O tasina wha moe a whainga malo, e le tūlanga lava leo le si tia le o nanga. Ia e le kau wha malaua kua se mako ngā ruenga ua mori mauma wha sila le tunu. Wai pe o tūlanga lava le ngā i le mako o nganga. Ia e mapele kau ua mai le ia taua mai li se pū ma whapea mai o aku se i makamaka i mako ngā ruenga. O le mako lava ngā ruenga e whai lava i lalo e awalabange e se kūlanga fo i le mika ai se si ai o le vi ingai whaftai le atua i le malosi. Ia ma mawhauwhaunga e whakingo i le ngā ruenga awala o nanga i le atunu. Ia, e wanga lava ngā porkiki a le atua i sia uo. Ia. O le fuhuaka ia le whainga paloka makulanga whapenga. Ia o i mako e whaikau e lesi le body language lesi. O le meo ki fia whauku ai fo ina i sia uo. Pe i whese kai mimo o musu i hai.
au mai se singisi ai tia fo o le mea ka singa e te sa o le ala fu so nga e floa ila lo Ngā pa kua le koko fia ia. ko e pe o le mea nga ia e foi kai mea o nga e o nga fo ita nga langa ku i mai maranga Iela. ki nga u mai nga whainga nga o le mea Iela. ki ngā uno mai. Ka pau wale mea e se ima ua mai ni kua ngai ala ua mara u kua ngai. Langa ye kei mea mo mole ala whawhakai i se mea ua le renga whakingo le lako foi whai ngā mana. Ea awaku masa uru i foi lea e wha ima pe e lu kau. An mea o mea kula ko inga sole nga ane o whai a ko lau mero pe pelo risi kai. Ia e lea whai inga. O mea ngai ko i. Na ia lava. Kua e le. Moni au. Ia o fo le mele o toe langa nei e tula e pa lewa man manol tātou Citizenship ma le finaunga fo e le tafutolu ma nisi sa lango mai i lo tātou wha moe moe. Leo umana ta oto pasia malo i el tula fono New Zealand malana pale mene e le toe o i aisi. A leo whamai, au ke koe sau loa i le paloko le lua whenua ma leonga o sau loa la langa o manunga e whaasiki sengi uma whangau a kangaka ia wa. Lewa na whanau le awhi se lau lua wha. Ma le awhi se lau whaas fun ma le iwa. E au whai atule e mo utali atu iai. E le toe ma whai o na Yesu ia se tula fono. Leanga o ia le sa te e mo mo le tula fono. A le la o toe tala no mai le mata upu lea. Aua e te whaunga ina wha apolo kiki. Politicize le mata upu lea. O le o ta oto le ia panga mo le teimile nei. Whai ma ai lea manu ua ulu i lawa whionga na Minster. Pale mafuanga nga anga i kwai. O koe politicize le mea. A ua ku ma mea nga mare la ko whanga pomu renga ngā ku wā kua le whafonga le atu. Ai waku i o e fiu kau whapākunga le asu mea ngasau. Lea lau a mai le whai unga al parmene o New Zealand. E le kau molongolo. Ia le a kau mawhai e whai. A le a taua mare whafonga le atu. E se loka po pole kui ngā mea i. Ia kia uai. E mo ia, o ngai kalawhea ngai mau kou a whionga man mamalu ka kua kungu i New Zealand. O kou siksengi New Zealand o le kou ke papa au. Iela. Ai, i le kūlanga i ka kou whai ngā malo. O ke mosu ke le whai le mea nga. I le mako ai ia aku i ufuanga le malo New Zealand. Mā ngai ala i o le, o ngai i le leo o ka kua kungu i au kou a whionga mamalu ka kua kungu. Iela. Ai o kulo fa vai nga fa fai. Sei lo ma mau me ai lo nga ang fa ai sei lo nga ile ya o nga fai pure ma. Marka pene ka si le lo me le. Dia la o fai fa pe o kalo fai so. Ia. O pa wale ai o se me nga o ma fo fa we ia sei fai. Mai o mate tui da vatu la o fionga ile fai pule o la fa. Anu mana tua le mata upule nei. A wā lewa i loa uma lava. Wā tangia mai ai. Lo lātou whaonga ino le mata upule le fwoi la wha mua mai luma o se anawa tau. Lātou te tau nuu le o le fwoi loa le parlemene o New Zealand. Ei oi, mai lātou le mālo o New Zealand. O le e a fwoi e tutu e a ngai le mālo. A le ua mai e whaasanga tau i le fina ngalo le parlemene o New Zealand. Lea foi la mimilo tuai ma fofonga wa le tala le na leo te fai atu nei i le atu nuu ato Samoa ia ata mamai maala mai awa lava nei toe whaongai nei tu le epa e whaapolo kiki ai o le mata upulea le tau te sila mai i le tafa tolu i mātou nei ouso fo i o le minstalea o lo mātou tutu atu ina ia awa nei toe pongi sale tātou te nuu sa mata upu e whaongai ele to ina lea anga i le paloto lua whenus fumareono. Aftai e mangingo lava le mea ngai e saunoa iai. Ia ma e le kise maka upo koe kau wha mangingo fo i mamalo le atunuu ia le tūlanga o ia mea. O le ia solo ko i ngā i rea kungu upiku siringa le leit polkiki. Ia. Aia makulo le ngai ia mako mea kau fau ia le ngā o koe whai aku. Ia e la ngonga la ia le wha ngonga pau le mea.
kakakal ia e kakalo mai le atau le kakalolo le atau mo le atau Tai. so soangi i le ko fa po inga le e kau fai kau kingi se ma falinga wala ba me ia kusika e ku e kau kingi se mo fai kau falinga i ku ia okay lo no eso of so soan Ai ala no fai atu le mate ia o le tupua lea. Le sila fia le e Samoa. Wa lewa na manuo ma tau fono i le tataa o tangata o lo o nonofo i atu no i fafu. Ao lea la ua apa ma sulu mai i tangata o lo o lala ma papa ai fafu. Whamai le ni au ngā. Aia, pe a tilo i tupe o lo lafo atu ma international remittances o lo o whaatupula i ai ia le pāleni o le tātou foreign reserve le nale o lo apa i le malo. le o la fau tuanga le ataua wa makua le ai o ai i alo ma whanau wa pepese ai le kalaranga ia ma au wanga fo ia ko inga ia ai peanga o whea kure ia ataua ka ko ka kalo mo le anganga o ko inga Tai. ko inga i le skanga ka whapea e kau fisiringia longa ko mai i le kai inga nga pauale mea leo o loinga. Ua le whao e le kāre whinga ngalo ko inga. A ua whao e le ri o lalo langi longa whao whinga ngalo. A whape e ia sau fofo hoi lea. A o ule kou la ai e ma se fue singa. Se o bili e ko inga. O laso. Le vai o le ola i e vakue. E wha ai mo i le toina. Ia au pe foi o la warila i ka whakafu. Ia. La warila o le ala le pule. Ia. O la uofo. Se fiso soangi fo pea. Se soangi fo sko ingai. Fai ma se si ai kia. Ia. Sa lili da. O le peon malama foi o le malama mako maka ku la foi me fai o nga fo koksil fiana. Ia. Ia, ai so ia pea mo kaloku le atawa. Ka kuri vai le talo. soangi nganga i o sko Tātala doa i le tūlanga waa ia na watu nei taula i sa titoa. Ma waa la lea o toso ave taula i o i sa le longa. O lea le mai tauna watu ai waa ia a o lea fo se kon kalate na whaatino i le atunu. O i tonu lava responsible i mea ia. O waa ngei po o se mea suru walu sufiku, luaf sufiku po lua suru walu o kero mangkua le leile le record. Ai o waa ngei, ua mako mai ngei, ia o whaulala ia kule wafu i Makau. Mai ngā o saulo o waai i la umkanga renga le pulea ngei e la fionga ia fui. I le maritime. Se o kilo po o ngā whenga le skalai ia waa i Kongo Samoa. Le ataua le se le skala ngā whaia i lo ofisa me le skala i ai waa o mai Kongo le aku. Madilo. Sue. E wea konga. Ngā le skala i le ofisa o whai ngā whai. E fua mai lai la ufa mkalanga lea. O ia isu ai lai senge i lo ofisa, isu ai lai senge e whangongoka i wa ai e kongo e. Iyo. A lea pai e whaapi e whaalei longa ho i le i lalo le o le mga ngā renga o whai ngā whaiva. Lea ngā le skalai i a whaangi. A o wa o lei lalo le flag a tumat. E sa ka kaulanga le skala i ngei ma whaalu lalo o le fua a Samoa. Ia, o ngā mawhailea i le mākouka le kongonga. O ngā whio so whai fo ima whangoka solo i kongoka ko ngā sap. Ia pe ka i o le ngā mako maua ko wha mau. Ia kia ua ia a le atou e pe e le manga ia lea mea i le kilo. E masalo mia ngei o le lau o whaku i a fui. Whai susu e ngā polame ngā mafua i ngā iwa ia. A o lele i le skala i lalo le malo i kongo le mako ofisa i maritime, i le MWTI. Ia, aluai la i o waa ia le ataua.
Wa ke ua fai whaapukupuku ngai kai au susu ngā kunga. Wa amaka ngā solo ese ia au va. Mangkua la au va ngai whaangoka. E ko kele la vai ngai kangaka Filipingo. E whangoka i kongo le va le i kampangila le deep sea mai sainga. Moni. Ia, mau oi lo ua waku lakulolo ki kilo i langa ua aiso oa. Ngā le paka o va ale kai o. Aire o koe o pe ngā le lua ia konu va awo. O siringia lola i or vai ngā lea. Malesi mea o su e a konga. Wale koe whaafoua wale o mai e whaingi lai senga i. O kangalo kawhi. Ia su e a. Ia, o whai mai o bankrupt. Ia kampangi. Ua whiu ia kako pulenga wafu makaulanga koe whafso kai. Ia kampangi, le kampangi ngai contact o ngu melo o emaili o ngu melo ke fongi sainga o wale koe karisesi. Ia, o ofisiri, e fia se kako te ai karaf. Ia, se meo korsela wafi ai karaf. Tar kampangi ngai. Ia, au le fo inga o mai fo isi sainga i kia. Da o fai o loa. Ia ua mai e kia ule complain mo o la ia i kampangi vaalea. Ai le kongia la koe kalaf. Mai pe o isi sainga ia o la ko fale o loa sa pala e koe mea ai o pa ai a pe se fulu Faiva. Ia, o ngā la ua aku fai o ngā ua koe o kako. Koe ngā ua koe maisi kampangi sainga ia ngai sa pala ingo mea ai ma kula papenga. O kula fongo foi la ia kako maritime kako malo e ka kaula mo kofo ngisi ole au va e va ai me la le no kupu mengi sa va wale ngisi wa o va ia nga kula i menga o mai dole me ave ese do si fa ngole de la le nga ave o mai ngisi va se i fa ka di ele makoka sanga lo ku inga ko ngai i fa masnonga maulu e au mai se la ko whakanganga mai le malo si anga e au nei e le ulenga wafum kaulanga ia vaangi. Ai se whakau ku i koe kaware le kuper ka ko malo le i le pulenga wafum kaulanga. Ma se vai po i mga awai. Ia mar kumu vale i fua i kongo i kulanga nga. Ia ia ngisi o ele interest i va ia alanga ele mafai ngai ele mafai onga release ele a foi pulanga o wafum kaulanga va ngai onga ele o ie se malu si anga o la ko i temdela fa ka di ia se famsinga ia se kala famsinga e foi lá iskanga ka ia ka ko fa pe manga oi ia e manga ia ai o ko nga va ia le atawa e faila si fainga ka mo mamalu ka poku. Ia. O e characteristic o e vai a longo winga e ka kau o nga mga omia la ko si ka pikengi qualify. Ia. Ia mangi au whango ka qualify ia o longo winga la e ko e kele e kuper ka ngata Samoa e fai e. Ia, mai so le melna o le Warren of Fitness taipe o le Warren of Fitness o le ta vale fair wa i lungo le lau lele. Ia po o ngā mō le whangota. O ina o mai aniwa. O le pule ai, o le vaitau ai, le na mai i wa anei. O whea na whangongota ma whaaputu i ai a lātou i, o whea na lau i ai. A pui o vai anga mai e la uo. Ka marurua. Ka mai e sia uo vai. Ia le la uo ko ai amo ko ia ngai mea whale ko ngai mo mai i ngai wa. Ia, e pei o le mea nga wakula i mai i vaangei, ia mo le manino i o le atunu. Le fo vai e foi mai o vai e mako, e le vai e mako vaangei. A pau le mea le ua wakula i mai, wakele kai me pakai vai e langa kaun ko kongi la ko fisi le i wafu. Ia ule roko e kongia. A ola ngal mea loko ka fia i la uo. Ia masesi fo isa malak fa nga balo o yo ke alu su e me ko me e kala fu ia o la ko a me va ngi ko talo fa ia ai fa fi le la tatu pisa nei le mana wa nui
A o male se fulu mon tupo va nei o la fo i Yesu au I lunga va nei o la to toi ai. Tasi fo le natural disaster, fo le environmental disaster. E ono tupu mai. Ia pa wha lea ngai nei fo le tātou ngata I whale a mese o le tātou mo tele isa bai. Ia ma waa la e taula nei le atu ale I pata I matamatangi. Nā le mea la whai mea nei. E le ngata le nā le ataua. Ia na ua u whalongo ua ngongo ko I lalo pa ai e polu ia I o salolonga. Ia kasi fole ngā le kūlanga whale ngai inga fo sisi o manga ia I ori. Ia ua e lopo o ia whai hei. Ai se kaimia o marau le la ua. O ai se ke fisiri ai le mea ia nga rua le ai ma se e o kalimer kampangi. Ia e mangkua foi. O langa sauru kampangi ko kong. E iei le so o kanga I kongo mo Samoa ma whainga malo kalwai. E la o ke fia maua me se so soangi la ua po o ia uaru ke fisiri ai. E le ropo ke fisiri aku e whapea mai. O kongo ani. E le tei alo la to ina. E le toi tautua I e se wha mai. Whawhetai wa sau sa o le tangata nā. Mai wa ane ma whatanga. I le temi o iei lo malusi. Anga ma le pawa I a te au. O la mea la whai. E le se pawa I a kia. O la mea koe whai ngi ma iei wa. O le si mea te whatua. O lo kam whai la wasi. Wala e sa I le mea lea. Ai la paunga o le pulanga au loa lungo mai a o le pule fo I la fionga wa soal. Ua iengi si peko lua ea kampangi ua whaari mele lako inkalesi. I paange, ia karusia ia o tauan mele amak whakari ai. Ia o se pepa mai ma se whamaonginga ma se marusi angai ku inga mai kako whamsingonga. Ia o ngā pailola se fufuanga I bāt. Awa a whoringa mai a tintilo hele court o wale tongia le ta lafu a o a seta mea ia o lewa abandoned. Ia, e tau o le tu inatu I lau a fionga le minister. Ia, mo le toi tilo iai. A lesi la mele la tu lai mai nei. Rona winga le tō telo Filipaina la pe mo le se lau mo le tupo le lua se lau le nala overstayers ma tata solo I le tunu. Ma wha lafi solo. E, whai o la ko whai. O le mea ngai le o kere o mautinoa. Wai, o ke loa o se ngā luenga ngai kau o ngā luenga ko immigration. Ia tinoa I lungo I whamaumaunga. Departure form fo ia kako mrevalere. O le mea wanga ese ia kangaka ia Samoa. O le mea po whangila ko maumanga mangila ko papo vingi. Ia vale mea la au whengofo I solo I kenge kua mo mea whapena. Ia ma naturalizer ia whapea, a leilo o le ingi pepa ngofo mau I lea tenu. Ia, e au ngafo I mea ia koe whangwhangoi ia le whainga malo mako ngei. E ma kiri pongula mare punanga na. Malo whaftai. Malo whaftai tele lava I lau fionga I le minister ia o tātali e foi. Ai, e whaatatanga la fonga, ai le mari. Walanga e iei whala lave tu la I mai ai. E ama tupe o le ngau atua I o le tātou o tenu. A o lea lava. E nofo lava ma. Le so, tau nu mai le whainga malanga le te whale fionga le te mai tai pāremia, ma nisi fui o le kāpeneta ma le tātou ainga whātutua I le atua Samoa o tasi. Iei whambu moe, ia o le anga le mai le atua I tā penanga. Ia le afo I se sāvali o lo moli mai ai. Ina ia sosoni e tuai po stu lalo fo ia le atunu malo tatu wainga I le anga I atu mo le whainga panota I le lua afe lua sful maleono. Ia, ale a la foatu I la ne pa u ia tau sisi vaenga e tau o tele pe a whai e te fia sau noa ai. Ia, whaftai e reigi o ka whasoa o maka upula vai ke tinga ngalo ka karangoa e arkai mina. Ia e mongi o le anga ia ngei ia ka ko whainga malanga le ka ko kan whawhai. Ia, o le lava ua umanga avaku I whamangianga I le whainga malanga. Ma uange I ngalo ia la ko e sidi a kuale ka I lo le, e re sidi le ka I lo le ka po inga le mo mako po I ua. Ia la. Apa pea fo I la e o mai manguia.
Ia kau lava o ngā fua I le kapua inga Ali. ia le o whai ngā malanga kau ia manguia ia fua ngā fua ia tai fongo ia whapenga fo ia le fionga le kamai kai pāmia. Ia malunga au waa o anga ia kui I Aotearoa wa fo I wha moe. Ke loa e fo I mai loa o ualu waku loa kurisi ngā koru masi ngā I ngā. Ia mau malolo ia e a fio mai la ko ngā ruia. Ia e pe o le kulanga le ngā a le atau. Ai whafkai kere mo le whaasua fo I ngai a fiaf. A marulu fo I le pa I o le kako nguu. Ia pe a whai fo I wa sala se upu I le ka whaasua. Ia o whai ngā leo ka whaasua. Whai mga kari ye. Ie lava. Ia ai po ngai a fiafi e langa o ka fialu fo I o le mako whare o le monka manga. Ia langa whai ngā kalinga o lo whingalo ma le kako porokalami. Anga ia kere le porokalami e whaasua ai. Ia e kere inga ngai a fiafi e lo whaku uso. Whaku o kukauki mo. Ia o le ua wakusa o la walo wala au dia I ka langa o le kaba. Tai lo fionga. Ia. Sina le ai ro papu ma ia ko ngai le atu ngai fiafi ko I le ofionga ma kapo inga Samoa Aftai sa no fa lalo le ofionga le minsta le mfai lava ona fa ititia le nganga fifia ma le nganga fa aftai tatou te fa so a mai se lava I taua I le fa fonga tapu ai mai le tunu e malu e fai ngofie ia mamau ai fo I le ata ia ai fo I vaenga e tutui ai lava ma ia mana tua ai le tunu o le savari o lo momoli. Mun ia o Faiva o ngā Gagaifo le nei aso whaaftai mo le teimi o whaavanoa mai. Alo whātu le minstalango rango ia whapea fo I le tō whae tupai fui ia ma le mamalu o le au whai ngā luenga o lou au waa o lo tautua ina le atunu o mali matanga luenga ai whaasoi fua ia o mo le teimi nei. Whaaftai tere ia mo le paua leo le mea le atau. O la usui miniskai a makariva kai au. Ai mākapa le awhare I vārenga. Ia, o te ngala o sumis. Ai ro whaso I fua. Ia, so I fua. Manuia lava le fiafi. Ia le nā o le awhionga le vinstar. Ia ngā ruenga te tele le atunuu. Ia whapea fo I o whila ua inga I lunga o le ala tele. Ia whapea nā fo I o le pūlenga o le suavai. O le pūlenga o le tātu I le tise. O le va aia o mata upu tau I le malaya wa lele ia whapena fo I o tātou wafu lela o tau whafonga ne iai. O wāna watu e tu le epa, malana wāenga. Lela o whai nei, o le lopo la whawhena whai, a o whea ia. Whea le whale ia ma le kula ia le na lau ma iai ne ia. Ma o ngā sami ia na whangongotai nei. Tolu se lau wafe le ai tālafu. Ia e tawhewhe fo ia ma le tua la e wha penisini ma wha suau o tiso uma e le tātou malo. Ia le nāna, le ua wawa ai atu nei iai. Ia, o le malapanga le mea. Awane ai, ia le wa ai tasi o le mana wa nui lea o lo o iai nei. Io, ma wa ai sful ma le wha ia o lo o ta oto ai nei. Ia, tātou te le loa. Another natural disaster for the environment. Whalenga I nā tili ai. Ia lea lau susungu e kamaiki. E o susungu e kamaiki le waa. Ia waa ia, ukere rope fia waa ia ngā susungu whakasi oi. I le wafu sa le long. Apo ai fo ia I kunga kāngofi. I le wha maala ia le mea. Tātou wole malolonga ma tātou telefau I vai whanua. Ia, fo mai. Whaawau le au nanga male tautua a le si ufafonga o Samoa le Radio Samoa lima iwa tolu a mo I au kilani. Early in the morning, it's all good to stop, drop and roll. And in the evening, it's all good to stop, drop and roll. When the lights go wild, it's all good to stop, drop and roll. 'Cause when we're hot, Decepticons, stop, drop and roll. Yeah, stop, drop and roll. Come on, stop, drop and roll. Come on, stop, drop and roll. Yeah, stop, drop and roll.
ia pule he matai Aua olo na sua faua vaerua iai Tauna na fua le tetea Ai mani no lava ole mata ole vai Ole a ano moni ua le toi ai ni matai Se ona fili fili sui o le fono sili Ina ua malo le leilo ai ngilisi O isi fo iwa popoto i le ngilisi Ai le ai o se faa uta uta Pele o tafa ingata e alona i Tua pea o masalo salo Ia vea uma awala lo filemu Ia oto tole fa amoe moe atu vale Lama lama imea la pongisa Lo fia fia I loto o fa anoa noa Matai e fesoso animai ia o tau sili Esa ili ni fa ama fanga fanganga mohi Isi Lama fina ngalo o uso tangata Maloa lofa Yang alue ila uanga Leali e Avea au Ma au wala O lo file Ia o tala I atu
Ia ngā lofo Yesu Whaasoa atu Isia nganga wale iloa Ma le whaamaoni E tatalo E le au noa Ia vea uma au ala lo filemu Whaamangalo atu e whaamangalo ina iau Ole foa ia tu e whaatumu ina iau Male oti ole ala i le ola e whaavavau Ia fesoso ani mai ia o tau sili Esa ili ni whaama whanga whananga mohi Isi Ia malama lama whina ngala o so tangata Maloa lofa Ia ngā lue ila uanga 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oh, my,
E ona na, resu fonga ole pai Joe fa I lua. Ja, vai iei foi no mai a foi ia le taladoanga ma le fionga le rimin star o ngā ruenga te tele o lo tātou o tunu. Ia fa pe foi le va ai o wafu o malai va lele o le fa le leia o le suavai ma le tise. Ia e balse foi o fela ua inga I lunga o le lau ele. Ia, a o lewa se e mai ia le taimi I le 2 minute o te aile tu lai 5. Ia a papai mai lo fo I ma le sa o le te mai tai o ati, fai mafunga ta moli o le pulenga fo I o le tātou a fale ta vale le Henderson Cars I nai Cavendish Drive. Fatalo fatu ati malole soi fomuria, fa aftai mo le avanoa, ta whenua I e fo I mawhai se tala, ia a o whaafonga le atunu I le whaatawhiti o te iute ma Faiva ua ngā Gagaifo Samoa I le nei fo I au hauli malole ngā rurue. Alo se fo sa vea ia lange ma fo I la ofionga le nei fo I tu la le aso ia o le whafonga anga fo le maro la tunu ia malo se fo malo la vele ngā lue le nei tu la le aso. Malo fo le fata. ala mlama whai u ia a se anga ruenga ia o lo va ia pele langi le nei aso ia pena fo le alofa mai fo il tase tama I langi. Yo e whaftai o leo te whaalongolongo atu I le tāta le donga. A ole I tāu I lunga le ea. E whaisi pisi o tau I le reia stofi mai e whiololo fo I nai ta vale ia po o ni whengainga fo I ne sainia I le so o le sa o lea. Ia sa o le sa vea, ia o le aso nei o le aso tofi, ia e pe o aso le vai aso, ai le I o atu I le whai unga fo le vai aso po le weekend. Ia o lo vai a pea le ngaso soro mai pea le malo la tunu, I le lava I aso wha a pea fo I ne vai aso. Ia o lo wha uma pea ia sign up, na i taso a inga fo lo wha pea ona alalam papa au la loi Wellington o Hastings, Palmerston North, Christchurch. Ia o le temine, ia o le whaalu lava mato promotion I o mato tavale tolu. O mato tavale tolu le whaapea na whaalu promotion temine. Ia o leo whaapea ona to o tele le malo la tunu o lo whaapea ona apalai mai ai. Ia o mato tavale tolu pe ona ta ua fo te molu manai le whaapea na whaalu pe temine o le mato piki apule mahindra. Ki apule mahindra le maua le mea lo fatupe whaafeta la. Yo lo to tele le malo la tino lo whaapea ona apalai nei le masapiki apulea. Ia o lea lava whaalu, lava le promotion I seminei mo le malo la tino lo whaapea ona fia apalai nei le masapiki apulea o le taavalo na lua o le SUV 700 o le fitunu 4. Ia le whaapea ona alu promotion seminei le maua le mea lo fatupe lua feta la. Ia o lo so tele fo le malo la tunu o lo whaapea ona apalai me le masavale lea. E pero taavale o le taavale mua lea maso le whaapea ona tele le alu le teminei. Te o sa maso le alu teminei o le maso taavale le SUV. So tele le malo la tunu o lo whaapea ona fia le maso SUV lea 754. E se tau le mo a ingo. O ai foi le nga li mala to mala fa now so solo pe so fa e fitau le ia le mato SUV le e fai si te leo se sono le avali per ma fu angale na lana so le malo le sono o ia wai o mai si aki ma si tilo ia ai pe sala fe ngai le apala i le avali le ma sawi mo la o ma fa now ia o le mato avali a luna solo o le ma Scorpio Kiwi Edition. Ia e o le mato tavale na e maua fo le mea lo fatupe lua feta la e fitu foi no fo o le masavale na e fai maua lunga pese e fo wili ia e mana ia fo e fetau fo mo a inga wai e fai si te leo tavale. Ia e peo tavale e tolu le whapeo na alu promotion temine o lo tele lava le malo la sunu o lo whapeo ngā solo mai e apalai ma tavale lea
e o foi lunga online o lo whaapena o tele a palai o lo whaapena wha so tai mai lunga o le maso website ia male maso telefone lo whaapena whala au me le malu tunu ia le ngatari na o maso ale nei tolu lo whaapena wha alu promotion temine ia au maso sa avale uma foi o maso sa avale uma alo o a leo wa wha alu ia discount wa pa uma tau sa avale temine sa vea mo le malo le tunu o lo whaapena fia apalai sa avale ia o lo maua foi ia me alo fatupo le Citizenship o ai la volo o fia palai sa vale ia e te suma i lo fisa failo palai ia o lo wapa uma ia sau sa vale ia o le fo maua i ma me alo fatupo le o le Citizenship ia me alo fatupe le Henderson Cars ia mo le malo fo la tunu o lo vape ona anga i me apalai se sa vale ia o mato fala wilua na lua lo fa pe ona fa lu temne sa vea ia ma lo va titiri lo multa di poti fo i nei a wori a wa eta ua mo si la fie le tunu ia o taimia nei e anga ia le totele ia e fa tauta vale ia fa pena fo ia veo se me alofa mole a inga ile kiris massima le tausa fo i sisi vanga te via talanoa mwa sauno iai ia le teimi te puni ele tātou whale le so ia o le tasau teimi e ta puna le tasau ofisa nei o le ono mai le aso fua e tau i le aso wharaile o le iwa tai au i le uno la fiafi a o le aso nai o le se iwa tai au e ta puni le lima la fiafi ia malasa sa o le se fulu tai au e ta puni le whala fiafi. Ia mo le tue whamanaso atu le malo le tunu, whamuli mo le savia le whaumaina le tapu kalami. O le po ai lava, po o fia lava ni usila o lo o ea lala mpapa au ai, po o lalo i Christchurch, Palmerston North, Hastings, Wellington, e mawhai lava ona e apalai meso tawa, pe o le tele na o le fisili mai e le malo fila tunu. E whaapea i lunga e mawhai ona apalai me sa vale ona whaapea mamao ma aukilani le ai e mawhai lava o tau tua lava le Henderson Cars e tu songi lau pase se e te lele mai e lunga nei e piki lau ta vale ia ma nai o tato ainga fwoi lau whaapea ona no fwoi Christchurch ia e tu songi e maa solo pase se te lele mai lunga nei te songi lau pase sa lau ta vale te alo le vaa a wao le au vaenga ia nei o tato ainga e toi puele va ai alu ai ia e o tulanga umana ia o le au nanga umana le Henderson Cars ia ai mana sua le mata numero telefoni fam mole savea o le oval selau fitutasi pasto tai mai ati ia e te maua lava o mai le iwa le sai au se ia pa ia le unu rafiafi ia so umale o le vai aso mai la song fu tau la so la sa ia ma lo fa Pia mudava no tai fo i bol teimi wa fa no mai fa longo e fo le tunu ul ta talanga ma lui tele ia ngaruenga toi ai ta fi lo i le aso ata au ai fa so fo ia mol temnei ia fa se fo savea ia la fiafi ia fa tai lava fa pena ona fa la vi lo fo le numero o le telefoni e le se tongi e te wala awai. I le tamaita i o ati i le Henderson Cars o varu se lau tolu tasi, po ole o varu se lau fitu tasi, ia pe te angai i le tuatusi se lau valu wha, tasi iwa wha. Cavendish Drive i nai manukau po Papa Toi. E ei le fasi silanga leo tilo tu nei ai. Ina ua mai au na sainia le tātou whiangainga fo i lea. E le whianga ele tamaitai Governor Silly, Governor General Dame Cindy Kiro, giving the royal assent to the citizenship of Western Samoa, the Restoration Amendment Bill, making it an act of parliament. Ma wa vene o stula fono
ale Parliament o New Zealand. Lea la o lo o talo tuai. The historical achievement would not have come about without your support to our Samoan leaders and the community that rallied behind Member of Parliament Te Anau Tuiono's Members Bill, ele ngalo a fia I sion vau. O le whapiboe la, o le tātou wosi ngā tauranga I le afiafia nā nei, o I le aso a taiao, aso whareile lea. Le a whaia le tātou tauranga whaftai I le aso a taiao, I le taule tu lai ono I le afiafi, I le tuatusi le nei, o le malu malu o le ekalesia, aso fitu, I le Sfulfitu Cape Road, Sfulfitu Cape Road, C-A-P-E, Road I Mangele, ya, mai le ono I le afiafia taiao sa ia pa ia le tu la e valu. And Member of Parliament, Te Anau Tuiono, will speak at the event and will be attended by New Zealand Members of Parliament, and also an invitation has been extended to our Samoan Prime Minister, Fiame Naomi Mataafa, to speak. Also an invitation to Samoa Members of Parliament and delegation who are currently in Auckland, and the Whatutua I le atua Samoa o Tasi, the government of the day. Ia le nā, ma o loo wale auria I fo'i la ia vaenga malawa o le autu stala malau whaasalalau. A media invitation to the Citizenship Act in New Zealand and Thanksgiving service tomorrow night. Le nā, le sau tau ngangongu kwai, I le tātou sauni ngā lotu whaafitai le nā. O leo mai o na tātou wō. E sa ili malo, mai o le a tātou wō e mo mori lapa o malo I whonga. Le asua tai ao, le tātou sauni ngā lotu le nā, e mo mori ai le nganga whaafitai, mo whaafo I le vi ingo le tua. E ui ina ele o mali lie le to o tele o nisi. Whai mai ele ise compensation, safi na o tuai, ia ma ua le whaapopoa fo iai, ia suri o I lātou na soifua mai I le afe, iwa se lau luas fulma le wha, se yo o I le afe iwa se lau whaas fulma le iwa, wha malulu atu. O le mea na mali lia iai tātou, mō le teimili nei, e iai le tai au, mō se isi, a whilaunga fo I lea mata upu, a mata upu lea leo ta oto nei. Awa e mawhai o nā ngā waa whanau, pe a whai wa umo na whai le sitseni, ole ta mā male tina, a ea. Lea ta ule nā. Whatalofa I le tina matua, ia Oriana Seumanu Tafa I nā I Mangere Bridge, ia whapena fo I le tua whine ia Oli, ia masio tau ainga, ma eu le wawa I atu. Ia o maua le soifua lau le lei. O le tātou tina matua. Ia, whamai le tina ia Oriana. E le mawhai o na misi a te ia le porkalame a le atou savea. E le ngata le ngā ngai fo Faiva, ia whapena fo I le tāno awa I le astrona I te maua I le sao. Whaftai tina mo lau te talo, ma whaamrianga lo afe mai ai, ia ma whaamria mai I le nei fo I ngā ruenga. Ai, e le tala le pispisa o ai mwhai mai, e alana pepe ia le afi Samoa. Ono o le ai o se tupe. Ioi, o le ai o se tupe. Au tau whafongai, oi e whai e tala ia. E whai lava e le tui ina o tui le epa. Ona whaalongolongo le iai o istanga tau lana vaenga whai mai la tau e langolango ina o ia. Ia ona pepese ai fo I lea ma le au tutu afi. Ua pele paua wa le ai se tupe. Ai o lea se yo wha maal malama le le yatu I a te oe. Sa wha fofonga le atu nuu ma le lalolangi a toa. I le mātala noanga ma le fionga le min star. O tina mata mai tai maanga whesota ai muse.
le tupe o le tasi le miliona o le poloketi mo atina e ai tu malo e limas fuma le tasi. Le sa auto whaafonga le leila vai ai. Fesili sa o lava i le tamaitai minsta. Po o iai po o lava le whaasoa ale malo i le poloketi o le tasi le miliona. Mo le isi 5 tausanga o lumanai. Le ale tala mo le saunoanga le fionga le tamaitai, sa avea foi, ma minista o tupe, le urua i tamaitai ua avea ma minista o tupe a o le itoe fetu na i le pale mene, ma se e mai loa lau timu ia. I le tofi minista o tupe, a se e mai ia muripola ana rosa murio ale, i le vaenga. E vaia le poloketi o le tasi le miliona, whaatasi e foi male minsta o tina matamaitai, ia maanga feso tai ma le whaasoina o le tamao a inga o le tātou atanu. Le tala le nā a le fionga le minsta, o ai lai tau tala tonu iai. Tau tala tonu stoi ina o laena te hanga ia le malo. Ele o vava ai i fuafuanga mātina ai ale malo. Ele o vava ai i tupe ale malo. Ma mea lai fai. Le ai, le ana vasili sa o ale minsta. Tali le minsta. Le ala fo i le dae a lai o le tuwaio na ave a to le miliona ale pa. Whaaftasi ai ma isi tu malo. E ma fuisa, lai tele tupe, ai leanga i le usi tai, ma whaatau te e nei tangata, i le polokalame, ma tu la fono whaavai, wa umo na whaata oto mai a la fua, e whaau ngā i e tupe i e tu inatu, a le tu malo, ma le ti mea. Lai fe i ta ma fe ei lava, ma ave se ei lava le upulea. Fe mai la uli, e tu fatu le tupe i au tau 5. Talo fai le au ai valea. E ai se malo fa valea. E o maina o na tu fatu le tupe, ai le mawhai o na wha maumawina. Nā whai numera ma nā tupe ina ia tau au ngā ina i le teimi muli e wha pāleni ai le tala o le tupe. Le tala au tu o le tupe. So stupid. That's so stupid. Al tupu sa ole na hefa atu i tangata ia fe eiva pera. No stupid government will ever dish out and distribute any millions of dollars without being accountable and responsible for the usage of that money. A o tō le bāra malama le whaasa boa. Ia whanongolongo le leima māra malama lai le whaperetania ina o ia whaamtalanga ma ia mawhauwhaunga. Mawhauwhaunga, stupid thinking. Mawhauwhaunga whaavale valea loto leanga, tau whaaleanga, whaolo a taua. Ioe, tau mawhai e whaapongi sā ai le wa aia le atunu. Ele ai. Nea lava e tali le malo. O mai le mata upu le Citizenship, le mata upu le nā New Zealand. Mai tātou nei o loo iai te tonu o whaalapu patonga o loo whina wina le mata upu pe o le tāwhatolu o sa ilinga malo i au ki lani nei. The Pacific Leaders Forum, le fono fau a Samoa, ma le maftanga so whaatasi a whaiwhi au. Ia ma o tau tina mata mātutua o lewa na Citizenship, a o loo wha ma loo mai pea, e tu mai lo tau au, e te ola osi tau langa mo isi. Le nganga le nā whaaftai mo mori atu. Le ala tātou se e le tātou wosi ngā tau langa and our Thanksgiving Day tomorrow. I le maota tāpua i le nā, o le ekalesia, a sofitu o le toe fio mai.
le numera sful ma le fitu Cape Road, C-A-P-E-R-O-A-D, e ala na toi spela tu whapena walanga o isi. E le anga karinga. E le langonga mai, ia koe, ke ua ka ngofi a si pela se sele, Cape ilo le ape. Le o se street o Monkey Makolila. O le Cape, C-A-P-E, numerous full malefitu. Te le se mea, ma awai le su ngata a tu tilo yepe wewa e le Taj Mahal, le matang o fie, o le maonta tapuai, o le fionga ile li i. Pule awau, o le kalesia asfitu o le tue fio mai tutotas. Le na, le fionga ya ala imwana, Pastor Willie Papu, ya malana mana mea, pa o le whare tua foi. Ya mai se foi o le tulanga tofi o le kalesia, ya male mamalu le kalesia. O lo o whaatalitali mai le aso a tae au. Maona a au ma fola e whaafeiloa i a te oe. A o sau songi mai, o sau kisi mai, ma sau wopo mai. O le amana tu ai le aso a tae au. For the rest of our lives, mole taimi o le soifuanga atoa. Tātou manatua ia leo le tātou savalinga o le sailinga malo. Na tātou wae i baunga hifo i vanu. Tau male lemo i le sambi. Tau fai le lea i le malosi o matangi. Ala lea wae male manu malo Faiva. O le a tātou wō e ao lapalapa, mamomori lapalapa ma le vi inga o le atua, whaafitai i lea manu ua ulu. Whaafitai i le atua, i mawhauwhaunga, ma musmusunga le lei, sa musui ai lau whanau, i awala e whaatino ai, le whinaunga, ina ia mawhai ona tō mai le pule New Zealand. Mai a lātou i loa ai, ne matua i se i kānata, o le mea sa lātou whaia i a Samoa. Nā, whamomoe o le a tātou whelua iai i le asoa tai au. Ia, aile ngata fo le nā, o le awhiawhia na nei, to ai taunu u le sā, for lau o le whionga le tamaita i Pālemia, the Honourable Prime Minister, Fia Me, Dr. Naomi Mataafa, and her delegation of the government and the cabinet. Ia pe na fiu mai, o le o te whaalongo lo fiu mai fo i ma le whonga. O le whono le whionga i le whonga talai, te whono le whionga i le nauli a le Maria Toa, nisi o Minsta Langolango, nisi fo i o le au malanga lava la tau wia le malo. Ia, malo, malanga man wia, whatalo whatu i lo tau. A whio mai ma le tala mai o au, i le lato i le taima, le lato i le ea, le lato i le ala. Ia, tātou whiloa iai i le maunta Samoa, i le fiafia nanei, i le tau li tu laiono. Ona o leo le tātou por kalame a le whātuatua i le atua Samoa ua tasi malona au ainga i au kilani nei. Fast Supporters Group, le aso a tai au, aso luas fulmareiva, aso whareile lea, Novema, i le tau le tu lais fulmare tasi, ia, o le a poto mori i futi afu e tasi. Le ainga whātuatua i le atua Samoa, i le maota, o le sunga le whawhiangainga ia Reverend Mawhala Lima ma le whaletua ma le ekalesia isi o Tara tuli manu o Beds Road ma o Tara Road le asa iei le to ila le ua malo lo manu malo ia retired Reverend Elder ma mea a tanielu ma mea ma le whaletua
O no o le aso tonai, tātou awa whaatali, ia ma lelo fisale na o le a whaatino. Ia, tapai ipu, mo mori ipu o le tai ao, wale le whainga malanga mamalu, ia a o nofo whaatalitali ma tāpua i atu le whaatua tua i le atua Samoa o tasi. Tō se fulma le 5 minuti o na tāle o le itu lai ono, ia o na malolo lea, o le a whaifo i nia tātou tala, a ei fo i le tō whāma le whautautanga le moe sa ili, i ni mata opu e fia sauno ai o tātou te tai o le ainga whaatua tua i le atua Samoa o tasi, ni tū la whono, ni fuafuanga alualu mamao, ina ia manuia ai ia Samoa. Ioe, o wafu ere mwhain toi tala noa, i isi au vale rai li sipito. Na o bea hafu ere mana o e whaaleanga, talepe, kalepe. Kala wawa whingi. Ngara ka repa bea la wari i e whai, ia sao. O na o le astonai. Ia la whape na fui o na tātou i poto. E tāle i tū lai tasi, wa tātou se e le matila ma pō le whala ae a whio atu. Ia le mamalu o Samoa ma le whainga malanga, mai Samoa o tātou te tai, i se taumawhitanga tele. Corporate dinner, whawhiawhianga, le alofa tūlai, ma le ao mawhola o Samoa malona a inga whātua tua i le atua Samoa. Watasi, ele no whanga Green Lane Showground lua tasi fitu Green Lane o le a tatala i le whaitu toa i le tā o le itu la e tasi ai e tau na tā ande le lua ua poto Samoa ia ma tātou whaatalitali mi aude i watu tala lautasi tai whale tonu o lae sāwari wari me whaamane ene e atu ia le tātou ainga ma le mamalu o le wala aulia ma le tua fōi o le whaatasinga lea o le no whanga lea whai ei tātou o le ASB Showground i Green Lane o se no whanga tele toi titi lava lata i le 5 awheta ngata e ofi ai ia ai o na paule no whanga, o na pau i le vanga leo o whailo mai. O tātou, lua se lau ma tātou lau ua mai o na whatau. Ia e tusa le nā, ma le lua awhi tangata. Ia, tātou tuli matai, ia ma mata i tuina fo i le nā pō, o le a avea o se pō tā ua, i tala whaasurupito, e le Faiva malanga mai o le fionga te mai tai parimia ia ma le kapeneta ma le ainga whatutua e mai se fo le fionga le te whono e le sunga lauli le mari e toa e loa ai la tau te amana ia i tātou o le ainga o lo ai tau ma le atu i whafu ia tā vua le nā ia ma tātou mori e fo i le whaafitai i le atua i le fōlaunga le tātou malo, whātutu e le atua Samoa o tasi. E ui lava ina whesoua ina, i matangi malolosi, o le tau whaaleanga ma le tau aimaa. Tau aimaa. Ia, o le tātou te sāva valipea e luma. Sāva valipea e luma. Ma pēr le mōli, o le sulu, e loto te tele ai, ma whaatawina. Au toi popole i o sila mea la utou sila fiele lei, ua tala lau tasi i ale hero pipi. Ua umona tusi, ia nisi o whipule, o le lai tū, ma wha leo lo lātou whanonga i atu i la epa, ua sili ona wha mawai le tofi o le i tū angai, ai wha se e tuangalu. Fa se tua ngalu e tapuai, me pō le whala, alanta la tu lepa, le mse se o kou. Mo tā pena ma sauni e sau e le suru lea. A tau le upuna e le mse se o tō
o sauni. No winga lei masisi wanga va. Lei foi masisi o iai le tomai ma le poto. A tu u se upu whawhaingo fie. E vale, o vale uma mea la e tala doa i tula e poto wawa i upu e whai le tamano. Au na o upu whati ngā no o watu whawhoga le atunu. Ano au se whaipule le tūle la. No way o te nofu ai ma. Na o na o whalongolongo ma pula ia i upu, ma whalongo i upu ia. Te le fia whalongo ia. Noi, na me u tau le tu la i e loa mau ese. Ai tau te nofu pe ina. Ia na whaamoni ai la ia le upu tu lepa. Yo, e whātua apu pula mai a o meo vasti ka ngaka. Nanga o te ino i tuai ngā upu whapea. Mau ia lau tana. E atagi ai i nā, i le lala whongo i upu whapea. Le whaamawalunga. E le manatu i le vānu nofu. Le ai se awa ma se whaeroano. I isi fo i usu o a whaipule. Ma o tangata o le lātou vaenga. Whamanatu atu la i lea. Lea o tau sila nei le mātala noanga ma le fionga. I le minsta o ngā ruenga te tele e meise la wafu. Pūlenga o waa. O aina au maia waa ia. Sfuru wha waa. Waa whangota te tele ia. Nele ua whaima meo. Mea māta ngā. I le tutu ma taula solo. I wafu o le atunu o le ua tau ma whai atu na ia wha. Māta ngō fie ma wha au le lei. Ia tātou wafu ma ngā tei whale. Oina mai waa ia. Waa ia o le kampania saina. Ai wha au waa. I tangata mai Asia, maisi mausaina, ma tangata Filipino, Korea. O atunu o le ma whaio na mai ele aisa. Ia ina tātou lo atu. Po o waa nei, e o e whango ngota ma lau mai le aisa. No mai la ia le atu una o le aisa, i le mea tu uai ia. Ai o ma ave ia. Ai o tu Samoa. Ma e ua ma sani i le pattern lea of exercise or of networking. E loa po le mea le sa ue nei le isa. Waa ia le nawatu nei ele to ino tu le. E pon whaatanga. E whango ngota i o tātou o ngā sami. Whea lao ave i o tu tangata ni ma whangota mai. Whea le au mai ele aisa. A wanga lewa masalo mia nei. Tua masalo mia lama. A o whea la o iei tangata whainga ruenga ma au waa nei. Tale o solo I todo Samoa. They are blending in with the public and the population of Samoa because e tai tutusa o tātou lano. Ma o tangata fo I nei o mai whafo. O le vave I o na lātou pueina o le tātou ngangana. These people, the Asian countries, China, the Philippines, the Singaporeans, they can capture and adapt to our dialect and our Samoan language just like that. They arrive here today, they speak 100 Samoan fluent to you tomorrow. Tomato, le na, e o tangata nei le wawe o le pitanga, a o lo malingangana. Ia, o whapea I lo kako, ai ungi Samoa, ai leilo. O lau overstayers umai. Moile lau vanga ia. Whatalo whatolu manave. O tō umala vai lunga le tātou Facebook page, tangofi share le tātou porkalame, tufa le tātou porkalame. I nā isi uso ma isi tua whawhine. Ia, e talitari e fia tō we,
I ka ko upu e whai. Whaaftai o le uto e 5 minute tāle I tu laiono, o lo o malutia le soifua ngalue o le tātou utunuu, ko loki le card signed off, ua mai a ngā ruenga, mga Gagaifo Faiva o Samoa, I le nei a wauli, ole aso tofi o le whaatawhiti lea o ngā ruenga o le nei vai aso. Telefoni lua fitu ofa o lua fitu Chimana o le Taro Market o lo maua I le Taro Market e au mai sa o lava mai Samoa maua le talo ulu e si mato I pula manaia maua le umu tamu mata vai Samoa ama Samoa koko Samoa kipsaina mas popo Samoa tawanga Male telo I solo ai le ngataina o lo iai fo ilo fisa o le Samoa Finance Money Transfer mo tupe lafo I Samoa America Samoa ma Australia se fatali mai le umatu e mawhai fo I ona whaia bookings mo le fale talimalo o le Samoa Tradition Resort I apia maua le discount whapitoa pe a whailo booking I le Taro Market mo le fale talimalo le Taro Market Unit lua pa lua lima Fairmont I Otara au Kilani telefoni valu ono iwa fitu lima lua po le olua tasi valu ono tasi tolu ono. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tatupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina mai tino maliu o e pele mai so o se atunu o lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. In this update, the former COVID response minister says our vaccine mandates during the pandemic went too far. Internal Affairs Minister Brooke Van Velden has received the first phase of the report from the Royal Commission inquiry with its 39 recommendations. It found some vaccine requirements were too broadly applied and continued too long. Labour leader Chris Hipkins says he hasn't drawn conclusions on the length as he hasn't fully read the report yet. Do I think the vaccine mandates went a bit too wide? Yes. I actually accept that finding. Test results reveal arsenic levels are back to safe amounts for Auckland's drinking water. Yesterday, Auckland's Watercare and Hamilton City Council reported slightly elevated levels in samples of treated water from the Waikato River. Watercare's Mark Bourne says they received initial results of high levels on Tuesday, but it's taken time to collect results from all the different agencies. A concise and coordinated response because we really wanted to eliminate that confusion that might be out there if everyone's talking differently. Watercare says tap water is still safe to drink in Auckland and Waikato. A former top sports star who's represented New Zealand internationally has been sentenced for threatening to post a woman's naked pictures online. His name is still suppressed, but he's been sentenced today in the New Plymouth District Court. Open Justice reports the man's received 18 months of intensive supervision and must pay the victim $3,000. The judge has warned if the man's actions continue, he'll be jailed. The Reserve Bank is watching out for ripples from a Trump administration. The US President-elect campaign on slapping widely taxing imports. Post-election, he's announced he'll tax goods from Canada and Mexico 25% and slap another 10% on China. That's news. In sport, a strong final session for England to close out the opening day of the first cricket test against New Zealand in Christchurch. The hosts have lost Kane Williamson for 93 and then Tom Blundell and debutant Nathan Smith in quick succession. A short time ago, the Black Caps were 288 for 7. Glenn Phillips and Matt Henry at the crease. The Breakers are dealing with a revolving carousel of players ahead of tonight's NBL game away to the Illawarra Hawks.
Guard Mojave King and forward Max Darling are set to return from injury. Centre Jonah Bolden is out with a calf problem. So too, forward Karim Lopez is out. He played for Mexico during the international break. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! O tua matonga koho ka kovia lau kauanga he kua lilina o whake houna ki se ituna e po e lupeni he siu mafua.
silafia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale suia le ngila ua le kio. A eva mai i le se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
maua se Samoa sa onoto Paatua tua ile tua Samoa watasi Ole awa anato kia maile langi Tau ina ia e ano malo Na maua se Samoa sa onoto Samoa tulai asisi ala ufua lopalelea Samoa manda tua lofa abai Anna mua faamuamu alea tua Samoa manda tua lofa abai Ia le na, o whawhiwhianga sui whiwhiloi o le nei au auli ia ma le vii le na le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi mai a whatu misa ia ma le uso ia ola pasami. Ia e whamanuia ma whawhiloa i atuai i le whawhio mai o lau whionga le tamaita i pālemia. Ia ma lau au waa le whionga le teitei whono ma minista o le kāpeneta. Ia ua lātou wamana ia lo lātou a inga whatuatua i le atua Samoa ua tasi le whionga le teitei whono ia se ua muli ia whapea fōi le laulau o tāpenanga ma le komiti whafoe o le whatuatua i le atua Samoa ua tasi outou uma watu le nganga whawhitai ai mai se o sui whono uma o le tātou a inga ia ma le tāpenanga mo aso e tonu o loo mua nei ai nei whaamrianga ia mo nai uso matua whawhine o le atu u whaatasia fo'i ia ma whanau i le sakalamenta o le whaipoiponga. Aso o tai au ia o le sāwa vali ai i luma o le atua i le awala o le amio tonu ia ma whapenau na tu whaatasia ai le ainga o le tamaitai. O lea matakea Lia matakea ia whapea fo i le lii le sunga i hala auli vau tu ua la whaia le nā i le kalesia Jesu Kiriso lau pa ia o asunga tai i le pitonu o mangele poto i fo i a inga wo me masani o paolo mangafa sili langi ia o le alato muri mawina lea fo i aso wha pitoa i le aso a tai au. Momoli e toi lo whaanga le atou o Savea, ia ma le tātou polokala menei o le Gagaifo Faiva, ia ma whaamanuia atuai i le unungari fau pe a whapa ia ina i le aso a tai au. Ia whapea foi ia mātua o le sunga a vau tu ua, ia whapea foi mātua o le tamaitai. Ia lea matakea lia, ia anga le leile atua ia te oe. Ia whapea la foi na iau mātua, ia matakea, ia whapea foi le tua whawhine, ia whafonga. O uso matua ngane, ia mao tātua ainga e fia, paolo mangafa. E whapea la foi o na moboli atuai, ia whaamrianga whaapitoa o le neila vaso. E le tamaitai o Christina Parch, ia maleli i o Joe Leitupo. Ia alo whape moe, o ainga alo malanga mai i Hawaii, ma Amerika, Australia. O le ere whape moe o le rafo i aso tā ua, i se aso le vai aso fau. Ia ai boli atu e lo whaanga ma whaamrianga mai ali le a tau sa vea. E le tamaitai whaipuepo a Christina Parch. Congratulations to you and also Joe Leitupo. Whabaduia atu i fo i le nei aso. E le antoanga o le limas fultausanga o le uso ia Francis Parch, celebrating his 50th birthday tonight. And also TJ Alofa Parch, celebrating his 22nd birthday as well. Yeah, we are teleli i ale.
Ia soifua le sunga a Francis Parch, ia whapena fwoi le wha i longa ina lona limas fulto sanga. Ia maleli i o TJ Alofa Parch i le atoanga o lona lua sefulu ma le lua tausanga. Ia whapena fwoi o na whatalofa tuai le tumaita i a Rita Silva. Amalo, whaftai fwoi le mafuta mai le tātou Polokalame. Ia, le atou savea male ngā Gagaifo Faiva i le rei a Satofi. Whatalofa i le tamā, ia Tony Parch Silva, whapena fo i le tina ia New Arching. New Arching, ia ma le tamā, ia Tony Parch Silva. Welcome to Auckland, New Zealand. And what a time to come to New Zealand. And even Auckland itself, with the beautiful weather we have, yeah, leleo te mamai atu nei ai. Tonu mai a Tony Parch Silva malewhaletua ia New Arching. Ina ua maua le mea lofa le Kirisimasi ma le tausanga fau. A wā o ila ua. Ia po le tamafo i. Ia anga waa i tausanga o le suifua. Leo o tātou manu malo ai. I le toi whafo i mai o le Citizenship New Zealand o tangata Samoa. Iwe. Ia, talu mai o le ave se le afe iwa sa lau valus fulma lua. O vaenga ta ua nei o te fia wha malama pēr i le atano. Whafonga matuli mai pēr. A wā o lo iai le wha moi o le ta whatolo le sa i ngā maloa Samoa. Ina ia mwhai o le whaia ni a tātou workshop. Now, those workshops will actually be helpful and meaningful in terms of engaging with the Minister of the Department of Internal Affairs and their staff. O le lato o whaingalu, ngā whatasi ima le minister o mata upu whaalo toi whale. Ina ia mwhai o na toi whamanino atoa. Whamanino atoa. Le au talatala ina o vaenga e wha, langa leo a maile tu la fono, e wha vaenga au tū o anga waa e mawhai o na whaatino ai ia lau tālo sanga. There are 4 eligibility criterias in which you will be eligible to test those eligibilities 1, 2, 3, 4 ina ia mawai ia le ava no e whaatino ai ia lau tārusanga. O le a longa puia li i le tātou atunu a wā o leo o umona o mai fwoi i le fionga i le minister whatasi ai ma le tūlafonu na sainia e le a fionga i le kovana sili. E le aise time limitation na no winga le nafa mtalanga e le muta le mata upu le nei. E iai pēr le avanoa, e tanga i ei masila sila, e le iai se teimi tāwa vai ese fo lea. So, the new bill, or the new legislation, the new law, will continue forever until everybody that is entitled to or eligible for will have time to consider launching an application or withdrawing an application as well. Nona winga la au te popole, i le taimi, e whai lava, se i o ina masani le atunu ma mala malama le lei iai. O le tā uola o le tātou workshops i o le awhai. Ina e mwhai o na whaamatala ina le ngangana Samoa, whaatasi ai ma le au whai ngā luenga le minister, o i lātou e ngā lulue i le Department of Internal Affairs, pa o le mata ngā luenga, o mata upu whaalo toi whale. I ana manilo leo le, o au lape, ia pa o au whala fōi, o nei te iala, ia ma o lātou anga waa, e whaafaigo fie ai, una malama lama o tātou tangata. Ia, nena, ai e tangata na wala au mai e te au. Wha pe whera pe a whai. O mātou mātua.
ia sa whananau le teimi lea. Ai ua whai I langi le wholaunga. Lea au te whai atu ai. Au te musu e wha loto vai o I le mata upu le nei. Lea ngai le o spela I na mai le tula whono. Se wha amurianga maanga waa mo I la tau ua whai I langi le wholaunga. Ma le turi ngasia. O le tula whono mo e o loo soifua. Ioi, au te marmala me mele na e tala do mai eis tangata. E na ia pei ua whale tonu tula whono ma le paleni. Ono leo ua mua ma liu o lato matua ai li au sia. Se tau tonga e te tau o na iai le nei tula whono. Ia, le nao umuna wha malunu atu. Mali mai. E le o spela ina mai le tula whono. Ia se anga waa mo ne ua maliu. Mo le tamabo le tina ua mali liu. Na paule vaenga lo na tolu. Criteria lo na tolu lea po le vaenga lo na tolu te anga waa ai iai. Lea e tau whaalu fesasi. A leo te whaa matalaina I le upu. You are eligible for New Zealand citizenship if your parent was born in Western Samoa on or after the 13th of May 1924 and before the 1st of January 1949. Bailai ele ufa Britania masani o fa ngaina I tuainga mata ufa penei. E ta wole ambiguity, e ta tusa leima le whaale liwina o se tula whono wa umona pasia mai I le maunta whono ma le pale mene. E le ngate New Zealand whapena fu I Samoa. I so se tunu ulava. A wa le tutelina o le judiciary po o le vaenga o whaam sinonga. The courts will first interpret, second develop, third apply. O la tole na. Ai la le teimia mai ai ia se tu la whono mai le pale mene wo umona pasia. Ona watu la ia lea I le vaenga o whaamsidonga la tau te whaariri wina ma whaawinga ina. Ai au mai, e ese le mea I le mawhau le pale mene na laio le pasia le tula whono. Ai au mai I e ese fo le whaawinga ina e le vaenga o whaamsidonga. So, the law is ambiguous, or the ambiguity of law, which spells out two meanings of that piece of legislation, can be uncertain. First, literally, o le winga le upulena lo whaongaina I te tonu o le law school ma o ngā whalo ia I le awala e interpret, pe whaowinga ai, pe whaamatala I nai, e le vaenga o le tula whono. The courts and the judiciary ia se tula whono nau mai. A le o le nā, e whaalango o le upu, I leisi upu, e au mai ai le winga o le manatu a toa nā lai o na tūsia, ma tau mawhai e pasi le tula whono. O le mata upula lea le vaenga lo na tolu lea o anga waa. Le whai mai, a wha peo lo ta mam ma lo tinana whanau I Samoa I le aso sfulma le tolu, o me a whai visa lau lua sfulma le wha. Ia, pa o le aso tolu sfulma le tasi. E ngata mai le aso tolu sfulma le tasi. O le masina o te sema I le awhe iwa se lau wha sfulma le vanu. E te anga waa. Whamai la lesi fisili o lo tula I mai I. Pe a wha, pe la I o le mawhai o na watu, ai ua oti le tama, pa ua oti fo le tina. O lono winga. E leo spela I na mai ai, se whaamrianga mo le tangata ua maliu. Ala le nao le tā ua tele. O le whai o tātou workshops ia ua mātou tātou sanga ne I ai le min stamalan au whainga luenga.
Wa mana tua le tu la fono le nei. Tātou te le toi o ai I se ofisa o fe malanga I ngā New Zealand. We will not go through the normal New Zealand immigration services. Le ai. O le tātou mataupu, o le fola mā walunga. Tātou te le o toi o su ni visa. Ni visa e malanga whaatanga ai. Le ai. Wa tātou wō I lunga o le ofisa. O mataupu whaalo toi whale, mō le sitiseni, mō le whaatauto ina, whaatasi ai, ma lau tālo sanga, mō so tusi for lau New Zealand. Maua? O maua mai? Ina ia, tau ma whai pē e whasoso ni atu. Ma o te tonu foi. Masaro pē o atua I le teisi lua vai aso. Wa manino fo I au whala malama ia le tātou atunu I le wha Samoina o le nei ia vaenga. E tā waila le wha Samoa mua menei. Ia wha atu a whai e lola ia lea. O nisi e tātou wha talandoanga. Ma tātou workshops I le lumanai. Ai, tu I nātu pēle telefoni lea a le matanga ruenga. I New Zealand nei. E mawhai ai so stangata ona wala au I ai. Pe a whau e le la wavala au mai mai whaalonga mai. I le whaauinga ina, ma le whaitau I nātu e le atou sa vea o le nei tu la whono. O le numera o walu se lau, lua, lima lua, tasi lua. Tu e whaafonga I le numera na mo I la tau fia wala au I le ofisa I to tonu lava I o New Zealand, only in New Zealand. O walu se lau, lua, lima lua, tasi lua. Toi tamo atul ta mititi le me le peni, il to ina namina o le peni. Ia wam, ia la koe waku. O walu se lau, lua, lima lua, tasi lua. Numero nei o le telefoni I New Zealand. Ai vili mai I ei tangata mai fafo, mai so se atunu, e o lava I Samoa, pe a whai. Wa outou mana na outou te o saoa outou ia, ile ofisa, e faa, malama ma le liuina ia le tula fono nei mo oe. O le ono wha, iwa, tolu iwa, o valu lima tolu. So, if you're listening from outside of New Zealand, whether in Australia or in Hawaii or in anywhere, any state of the United States of USA, of America, Alaska, Canada, or anywhere in Europe, or anywhere in the Australasian or the Asian countries, or Europe. O numera le nā mo o tau e wala au mai ai. O le ono whaiva, tolu iwa, o valu lima tolu. Toi wha mai. o le ono whaiva, tolu iwa, o valu lima tolu. Au le whautuanga mo o tau o alala ma papa au I whafo. I whafo atu New Zealand. Go ahead and Google the New Zealand Embassy in the country that you reside. Maua mai? O Google, whaunga le computer, Google lola ia le, a whapelete no whai Hawaii e tango Google New Zealand Embassy in Hawaii or Honolulu. Ia wau le tauranga le nā e anga I uma iai o fisa uma le malo I Honolulu I le motu o hahu. Au le tangola ia le Google te au whai mai o le loi Kapiolani. O le loi Waimoku. Ia po whea lava Kamehameha Highway o lo iai. Po whea ngā ki ka ai Hawaii. Po e overstay a foi. Vai o e po e o e Trump e whaki ki e mari ki poki. Ki kaka. Yeah, so go ahead and Google those embassies, the New Zealand High Commissions, New Zealand Consul General Offices. Officer malavo New Zealand, o le officer le lato consula, o le officer le lako High Commissi, o le officer le ampasa, o officer umana e mawhai o nā ngai e tāru sanga, o tau o lo lalamba papa au I whafo atu o New Zealand. Pela o tātou I Samoa, ia le nā ua wawa ai ai.
talatu le falsao pia. Ia ma le fasolo tua le na e tau o le mesa i makiti fo ma le fale fa masino tuai. Ia le utitilo tu iata o ka kai talo fai ina ita mam tina matutua. Ua sava vali i le ofisa le hai komisina o New Zealand. Ina ia maua lava se ava noa e fataltala no ai. And perhaps this is the greatest time that we lay the challenge to the New Zealand High Commission office in Samoa, because lately we have seen the problems that are facing our people that are applying for visa, travel visa, visitors visa. Yeah, ole mawhai. E na ole tasi le tu la ole aso e te talai le na ofisa. Ole matua mai maungala ole teimi au te le pule atu le tau a mio mo le whatonunga a le tau ai komisi a o tau. Ai, ole tu o lalo le watu nei a Samoa, o i le o tau ofisa i Samoa, ole ai komisi o New Zealand. Please, please render support to our people and open your office at least 5 days a week, 7 hours a day or 8 hours a day, as normal as every other working hour of the day in the week. Ina ialo whangia o tātou tangata, nisi o tātou tangata, malanga mambao mai. I no uitua, e o lava i le tātou motu tele i sa la whai, o tau ia e ngā lulue a i o Samoa, i te tonu o ofisa nei, le sa o whaonglongo atu. Ua whai whaolonga a le hai komisi, ia te o tau o silia le tailuas fulmon tupu tau sanga, o ngā lulue i le ofisa nei. Yeah, I take my hat off for you guys, and I salute and congratulate you for the marvelous and wonderful work that you're doing. At the same token, I am also challenging you to please forward this message from Radio Samoa and Lei Atou Savea to your superiors and the High Commissioner of New Zealand in Samoa. Please consider open times and days for our people that travel from so far out, catching the ferry, getting on the bus, tua pia, e luatu wa umalei tula o tapuni, wa umai le kedi o le pasi, wa Yo, yola ului tau le dae, tu watu male ngang whaalalo ma, tu alalo atu wai. O tau, ia na whaalalo i eile mālo, o New Zealand, ona o le loa o lau tau tau tua. Ia, pe ua le aini tangata e wha tangata ma wha tōtonga ina, ia le ofisa. Ia nai tele tupele, al komisina ma le hai komisi ma le malo New Zealand. E te tau wai o na whaia le mea sao. There should be fairness in terms of services rendered to our people, because it is not only time consuming, but the travel of the distance that is traveled daily, the bus fare, the ferry fare, it is quite far for those that travel from the backwards, mai kua bags, numa tātou le mo tele sa la whai. Ia talsi ia e langono mai le nā leo vai vai. So soani ei o tātou tangata. And to be courteous, looking at the age that our grandparents, with the time now, I lere ubi na nofo matutu, me whaalala. Io, I whai fo le nei mea whioti whai, ni tō ina mani o le mātutua, ua mole manawa le I nuia whala au o supo I le kiu. I le ofisa o le komisina, o le malo New Zealand, I Samoa. So those are all the facts to consider. Please be courteous and be kind to our elderlies, and taking that into your kind, respectful consideration.
E whapirkangi aku. Awal bianga ngaru mo o ko. Fa Samoa aku ai fa mai ko kele mamala. Fenga ngui aku fo ele ve mai sa ele ai se ko de dola po la mera fa la fa atu. Ya tu. Ai una ngalo ia le tato. Le tato lotu fa tai ile aso tai au. Tau leono se pa ele tu lai valu. Ya. Ta fia va ai atu e ua e sau fa se mai pe au. Te whaatali atu, te whaatali lava se i e sau. O le tailinga malo le nā Samoa. Tātou te whaatali tali. Tātou te nofo pia. Ai tātou te le nofo ai. Tātou te tui nātu e ala i tālo sanga i luma o le atua. Ai e sa ola o tala na whai atu. Mātou te tala no ai fo ima. When it's God's time, it surely will be, and God's time will come. A te tilo fo I le telo ni tau sanga, fast fu ma le lua tau sanga. 42 years in the what? In the waiting and the making. 11 prime ministers. Sfuru ma le tasi paia inga o saufa inga a pāne mia I le nā wha sfuru ma le lua tausanga. 6 of those prime ministers were Labour prime ministers. And what? Nothing was ever done to it. O maua mai sabo, o maua mai le mele whatua nei. The data of the time frame, the timing, fast full ma le lua tausanga. Lua tausanga e siri atuai, ai lo le timing na whaata milo ai e le atua, sto ino mose ma le aingo Israelu il tonga vau. Are ka milo e au ka whakanana ma le nuu. O le tofi. Aia. Ai sea. Whai mai o le exercise na whai e le atua. Ina ia mamate ai, ma wawai e se atu. Ia ta ngata mui, ta ngata leu si ustai le atua, ma leu si ustai sto ina o mosi. Talo whai a mosi. Kasi foi ngako inga le suska I o mose e fa koe fa la ko ngo fo sumu ki nga loko mose kele pala vale ko pero mose ko ki sumu nga ku nga lo ngu ko ka ko mose alo ka e pare papa pisi vai ma vai ai yo le tala le na se ia na matua faia ele tu le na me ina ia totoi na I tangata fa tua ile tua ia o la vai a musele ele I tau nu ufo ia yo ka wha longo ko foi kala mai ngang wha maka I skoi ngai ele yo ai tai wha pe na la se me I la tilo ma le wa ai wha le mafo whau I o tātou tangata ai wha pe na fo I te ita I o New Zealand na sila fia le lei le tua e le mawhai o na sao fia le mata upu lea a Samoa o ilona Citizenship. Ona sa matua wha maloina, ma wha maaaina, loto tangata, sa tula I mai le pale mene, ma le tula I mai le foe te tai o le pale mia, o malo New Zealand le tele o nā tausanga. E ui ala I na umi le tausanga, ma mali li watu, ma taulu te tasi atu tangata
loto maa, ma feita ia Samoa, ma la tō me whai. A hire ngalo foi le tua. Ele au mai se Samoa I e sau se I le mele. Aisa, awa ana iai foi po se Samoa se ia le mele, se fai pule Samoa. Ia tal tonu mai. E alu foi le tusi. I le tusi e wha mau I nai. Tangata wha mau lulunga o mole tunu o Samoa. E le sa I linga o vi inga. Pawalea, nā le tangata le na se ia le pili. Aia, au mai e le tua le tangata ese. Tangata o le nu ese. Le fai pule o nu ese e le o se Samoa. Wha o ngā. E le tua le tangata lea. E se I mai ai le pili lea. I've always said that all along. God knew his timing. The leaders of those days, God knew exactly that Samoa's issue and the subject of its New Zealand citizenship will never go through because of these people. He waited out. He waited and waited and waited 42 years and used a totally different man, not a man of Samoa, but a man from the Pacific, still good enough. We still have Pacific ties to him. Teimi le tua, teimi fo'i o le walaunga le tua. Whao ui nai seisi tangata. E au mai. Ina ia awane pisa Samoa. O tu sisile, o ne pisa Samoa, o se Samoa, o vai fitawa I foi fape. Ia, o inga se ia le bea. O inga se ia mai fafale pili. O inga se ia mai fafale ulu le bea. Se ia ko mai fafale. Ai koe anga si uma vai lua la ka pe ko iwa. Yo. Ave kaliera o ka vale ia le fa. Oh, ta fifi. O le sila mata upo. The other scenario is like this. Lea lai e anga waa iei ia le toina. Ai le anga waa iei lo na tolua. E le whaia whaatasia la le application na le toina. Male tolua. Le anga le titi tolua e whasi makua le li ida. O le mea nā le sa whai mua fo I nei New Zealand. E te onas fulu liba loa. A le fato a lusu tasi ia lau to'olua. Maua lau pensione le ons fulima e toso fa tata mai lunga o komeki le maua lau pensione lau kengerenga lusu lima. E wai kua ki usila. E ngā ua isi a kako a mio. Ma o kia kipi e no, ko kipi no kula fongo. Le la pensione, le la ke o pensione malolo makua ya makali kupe kanka makua. I le lusfulu valu o lea kama I kai. A uongo lima I atko inga. Ia le nala. Vari karie lau li. Ala whapela le whainga le mea. Whapela le whainga le mea. O mua la vai whai le sitiseni o le toina. Umalona whai le sitiseni o le toina. A palailo I lalo. O le family category. Le welo po le spousal category. Talongo mai rita ma o tōna nā, o te lofoi, it's the same scenario with every other couple. Whai mua le to ina le entitled, ma eligible le ilona sitseni. Nā o ma, pomo tuai, I lalo le family category, ia po le spousal category. O le to'olua le toina, ele mawhaina te ina, ia la whawhenga ke ele ko olua ko ingo, le wa entitled wa uma le citizen. Ia, o mea na whapena, o eti talofa malole, o ile vanga lea. Ia na shell tato por kalame, James e Sarah, mautu uma,
Le na o tau ia pisa mai le mele ia pwede to es tu mai ia le HRPP o mai le langa le mele le. Na o mea pepe loa mea nai fai. Ili toi mawhai ana toi whai o la ue loe New Zealand ua uma na whaata oto mai le tu la fono e anga waa ai i ai i a tangata ia o suli o whanau i la tau na soifua mai. Le na vai tau. Those ma o te lofo ele toi fo ia New Zealand toi lote le mata upule nei. Because we have the Protocol Act 1982, we have the Act 1977, and now the Family Reunion Policy, the Family Category Policy, the Spousal Policy. Ili te foi taltonu e o tau. Lea na mātale no maolo. Na o me pepelo a siana wō la lena. Tau au mai ele mata upule nei whaaporokiki. Ai le ai. Ele toe o iai. O mai leo lau tala e tawalunga ai. Isi urunga li i fo ulele ai fafasa ai valea le i Sydney Australia le faleo. O le faleo pi inga masatani. Talo fai. Fe ei wa peo ni ala vea fo ulele le fiti a te ia wa. Wa upe upea. Ia. Talo fai le au vale. E wha tonu watu o lua. Ina ua tali mai le Minster. I upuleanga e lafu ele na ata mai tai la tau ia i le Minster ma le ta mai tai pare mea. Ia o a me saini. E tau te fiu tau te whau ma awa vau i le Minster a o le toa ia o le tausala. Toa ia o a mionga wha tausala. Ia vai. O te le ingau ia lava se mea tō tine o stangata. Mea fo nai tau te pisai, o mea na whai e istangata. Aia a fia tuai fua, ma le suafa o sa vea. Nā mai ai le whaamsinonga, tā ua la tau ia o le nā whai unga. Io, le mea lale nā, tō fitu na whalpuipui. Ai rei whalpuipui sa vea. Nanga le ingau ia sa vea se mea. Nei fwoi e sa vea se mea whapena. Nā e whafonga le atunu. Nā la fwoi lale nā, e mamā i le ingoa. Tō se ngā ruenga i ngā lue ai. Awa o mea nā sue, e maua lawa sa vea ngā ruenga. Ne fwoi tunga lue ai o le tūsio o tū la fono mō le saunga le mū. O tangata lau tele. Ma mata ngā ruenga, ese, ma whale whai ngā ruenga. Tu la i lumo whaamsinonga, i le whina wina o mata upu. E tuli ai tangata ma lātou ngā ruenga, ma whaaleanga lātou kon kalate ngā rurue, employment contracts. Safety rules and laws of and regulations of the Safety Act. Mō le saunga le mū o tangata, ma le saunga le mū o matanga ruenga. A o oe la sai, a ma le whawhine lea. Nā wa umana tautala mai, ma saunua mai le fionga. E le tamai tai Minster. E ta tau o na whai le ngā luenga li ima whai pule o le tonu o ma le tau tu malo. Io. E ta tau whai iai se mea i le rungari lea. Le tama leo sai ia le mata upu leo le ngoi. Whawhonga mai oe. Nā e pipi i atoa i lo umwauru. Le ngā oi ia o le swafa to le fua. Le whaiwha ngā oi whaiwha soli tu la whono le swafa to le fua. E te le māsi asi o le nāu tau nuu le fionga i a to le fua vui. Māsi na mua seina whalawa. Ma ua mori mau umatangata. Ile le whai o sau sa whai. Ma lau whaspepa o whapiane i luma. Ua umana le stala. Ua umana o whātu ia te oe. O oe le stangata e alu i tanu malala. I lau whaspepa le na. O le na whai ala unofo. Pe tapaina lau ipu. E alu fo i tanu malala. O le pule nuu nālu e whai le whaspepa lea. E alu fo i tanu malala. Wa sisila ia. La le mea. Ele salapa ilo ngutuma marolo ma mafufau. Ta ua ele si to idol matu an. Ma salap. Sale, se alu ia fai fare le iso bakai.
O le a whapena, ma mata mata atu le atu nuu. Ma whaalongo longo pea, I lou le maasiasi, ma lou whavalvalea. Ona saula ia le whaiwhale le ngā ruenga. A wā. O upu whātou I dāne e wātu ia te oe. E peo stila moli e tū I lou no o malo papatua. Ia so uma ma so uma o lou o langa. Io, tala le nā. Tala whātou ina le nā. O lea ua toe waru minute o na tāla ia lea. O le itu la e fitu. Mai manatu ai. O le a sa vali le a tau sa vea sa yuli le urua I ali. So alo. Ia. Ma le nganga fifia ma le nganga whaafitai. Toe vivi I le atua le nei vai aso. Le whaamsinonga le nei a inga I le toa tele. Wa whai ilangi ma si o mātou ta mā. Ae na tuu mai lima. E le whaamsinonga ma le atua. Lana ami o tonu I le aso da nafi. O le nuu ua muritalo sa vea e tau o so la ua e le o se tua maota o sa lua fata ma le ano a maa ma manunu ma luflufi ma uto uma. O le nuu ma vai e iai o na taulangi ma o na whaalupenga ma o na tapa au tausi. E iai le tanga loa matua ma le muritalo. Le pupuali, le teo, le tau ili ili. Io, e au malanga le nā. O halo o le tui manua mai fiti uta ma fitai. Talo fai. Ia le nā, ua wha mai atu ai ma whaaftai atu I le tapua inga le tunu. I le nei aso. E meise o mātou a inga e fia I le telo nei tausanga. Ia la. Whaamanuia e le tua le fi naunga I o tātou ele masuafa. Whaatasi ai. Ma whaalu penga o le tātou no. Ma whaatonuina I tātou ele whaamsinonga le aso nafi. Whaamawina ele so taulangi, whaalu penga, o le nuu, o le atou o savea, muritalo, no tangalo matua. Whaamawina o na whaalu penga, ma ona taulangi. Ma ona ele. I le tusi o le ola. Ia wankila ia vakulava ai whailava. Leo le tāua le finau. Finau I le mea moni ma le ambi o tonu. Awai le toi mawhai o na toi apili le mea. Ua whaamawina I lalo nei. Ua whaamawina le whaamasinonga. Ua whaamawina foi I lunga. O me fusifusia I lalo nei. Fusi I lunga. Ia tātou ave iuta I fusifusi mamu. Whai mataulanga I luma o le atua. Ao le so. Se isu atu se pese mana ia le ia la se si mer su vole pese se vea le lei lele fea o iai ia lea e la le lei lava o I Samoa whamanuia tuai I meo whai poiponga ngai o kei ia la alo atu iai Tamaitai Christina, ia maleli o Joe, ia whapea foi le tamaitai o Lei, matakea, male sunga ia la uli vau tu ua. This is the moment. Kau ke fiu e fiu ai. Tau te fo I mai le lalo langi ngale o levo ka amilu ai, e te fo I mai a, e la le le ia teini o le atunu. Le peselena, whamanuia tuai. Tu whatasia o le tua whine ia lei matakea ia maleli o la uli vau tu ua I le aso a tai au. Alofa anga and best wishes. Sa o whaatali ai ua lango na lo fia fia aua Fa'atasia Watu ulo to atoa O oe olela o Samoa
le la le lei oe o Samoa wanau nau ia ilo uloto atoa lo uola malu malosi e mo oe e o i leoti tu mawea o ilo uanganga e o i le ngataanga o tu ulo uloto atoa o oe o le la o Samoa o lo ua lofa mo oe e le uma e tu mawea si o i le uma o oe mau watasi olo sila mai le langi le la le lei oe o Samoa wanau nau ia ilo ulo